Si forma tango fie ia o le fionga ia le ala i tango moa a suau Felice Mikaele ma le pese le da fa sa mo mai o lea o te fa sa mo atu fa sa mo mai wa mafakia kalinga fa sa mo mai o ngai le i oi ele mo ia ele i le kili o le ala man fa manga te fa mai na ia o fatu fatu ko fo ia nei disio tabali i le musika e fa mana tuai ma tu e fangu i lava le fa ta wai na fo yo le tanga ngana sa mo ia ka kia ia le ngangu ia tangata ia wa fa so la to ma tangata wananu te mi te tau ma tala fiaunga al tamba foi la le pi te le fa sa mo ai ngi fu ro le tiano e va ai la ia le ko fa sa mo pa talo fa po folo fa tu le vanga o le fia fina o se fulu minuti po te ai le tu la e se fulu i le po i nei uta ele o le vai masima a o le se fulu le o minuti po te ai le tu la fa i le teimi masani o le tatou purkalambe o le tau te iai i lau fanua au le lei e ui ina longo ina mai o lo wava i ko le tau fa le tonu mai lava le tau ia i le aswana nafi i New Zealand me se ale North Island ia ai fa talo fatu o wa o le o tatou walu le teimi fo i wa masani ai original time o le tatou purkalambe ui o lea ia o le fisu ia tu langa o ia tatou teimi a matar purkalambe o no le nei le tu ese sikeke ese foi taimi o matou fainga malanga ia o talinga malo o fa moe o feiloa inga o a uma tulaga faapena o le ala lea ia ua le mautasi ai pe tagatasi fo ia le taimi e tatau ai ona amata i lea taimi ma le taimi amanatua ei upua le palagi i waigagu if the worst goes worse e tau te fall back lava le tatou taimi sa'o lava e pei la ona iai fo'i lenei fiafi telo taimi ona o iuta li'i e ongo ei kula e vaveai pe lima walaga lau te ono le ua tā le fā le ua te ale fā le ua ke se fulupo i nei i iuta ono winga la e ono i tula e vavei iuta ngai lo New Zealand le ala la na fo le tulaga o le fiafi ia ma ua se avangoa o le auso i nā i Seattle ia o lo fatalia join mai ese skeke u matu ye utu sisi mai and yes from the bottom of my heart I sincerely apologize o te fatu ese mo fa malu watu ia fa lalo la watu and yes understand you know mala fo ia manino fo ia le tulanga i lo tau fa se o ko fa se wala se ka ko por kalambe tulanga yai awa se fa baita la le faula awa tatou te atu vale peio i latou ele ai ni o latou fatutua awa o ai fo yo o mafai kala o ka ko por kalambe fa mai lale peia o ka ofia peia o le ai ale to te sila mai lava le to te sila mai lava e fai foi o le na o le tulanga o le tau feiloa i o le tatou io lai tatou au whaingaruenga ia mafufuanga na malanga mai me si fo nei nisi o le tatou community aua tatou te poli aua le atu vale aua tatou te fetepa te pa'i o la le apostolo Paulo aua lava kakou ke fekepa ke pa'i o te ilo outou tou vai atu le whaalau iloa le la eli ngore merenga whai mai a vai maunga fia fo e na whai mai ma le HRPP o fōlinga va ia nao tu malo sa mola o iai aua tatou te popole o le tatou porokalame fo'i wa iai le plan a tatou a mesi fo'i o lea kai au whaalau loa anga wakau kai au whaalau iloa anda vatau o le whatuatua i le tua sa mau utasi ta tala ai ma le whainga o campaign a wa leva nga sori kula fongo o le sub HRPP wa leva nga sori kula fongo ai fato ia fatasi tatou a pe foi so mau ko vai aua ne o tatou fememe ai au foi ne o tatou popoli io e peio le popoli a so o Yesu
o la tule la tu fa inga malanga I lungo le vai fo ile le kadila malia I oranga kala fa matai fo il tatu por klabe bo style la yal tu ya ale la ku ska ku kala aka ya maka fu ska ku ma fo fo fa le nganga po statu fa so fa le nganga a sila ne ina ua a fifio tu tono le va le so o ma Yesu o le avangoa o le va le fa avangoa inga ele au so o mo Yesu o le piko I kua o le tau muli fai ka kus paia o le tau muli o le va po le pito I tua ia o le mela o tu walu lo ma le folonga le nga ia ile pese fa mai ai Yesu I lo va ke aka ia fa ai ile kanga kai le aka ia fa ai se ele ai ma sese aka ia fa in reality esa no ata ora pese o telefone tu se pese a o le fa malosi le nga o la fa malosi ya ku prokala do te ia ina ia no fo fale sa tu ia ma e lo fina ngalo a fa ta pena I tatou mo fenga balota e me se fo fa fita o li lo tupu tono sa mo oka sa lisi le ala aka ku fa so ai le fia fili nei ai au vatu le mau fa le nganga le awa o ke fia I le pesi ai Yesu I lo tu vai ngale ai no ko misia sia tar ma fu ngale ale to misia wala ngai watu mar fa le nganga e fa malo sia u le o le o tatu le vai I le vai sua e lo fia ai no fa ko ma ele mau ko ngoi o me le vai ko ko wakaloka kanga kai fai kala nga I le HRPP wakaloka memoria kanga kai fai kala nga ia kuila epa au kera longa anga ongi furu au mangi makakao ku lou upu makala nga fai I le la au le mani ko wale vanga ka ko de ko vai sel au di wale vanga madi ai le ai se me kasi o fai to foi meltala e le fa apea nga o nga yai o Yesu I lo va o nga e akale le ai le ngai mawhainga ia Yesu I lo wola nga malo va ala ke popole e ke fefe but let me tell you this le la fa soa o le mea kahua lava e le ngaka o lai lo va a Yesu ai ia fa mua Yesu I lo va ave ia lau fa mua ave ia I mele le umai ke faia fa mua ia plans la nga ke va kuar ko inga mele la fa pengi fi ka ko we ka hu o ku ro se ngo fo ngai e loe mapua yo ku roa rush lo take o ele mele le ai ku ure mele anga kanga kala e ka ua pe kai so pe nga su fo o le fa tamala le nga fa kamala ya so fa kamala nga dalla ko fa kamala o fia makamua mua I luma o fia kama ayer kanga kapiko siringa ka ua o yer fa ponga so ele nga o ka okola Yesu le va nga se sele mea na tu ua ye le wori ia o ka ngo fi family mudi a o le mau au tu lo va ia le fa soa mala fa ma lo sila nga wo ba I don't social media e isi o tu mau fa ma lo si isi pi wa maka nga kau ka alo le kingo pi wa mata na te o tau te ta alo le nga fuata to ia ona o ta alo le nga mai ia nisi fa ma lo si le asiata put Jesus in your boat but put him first o le vaala lea ua kapenga inga e kako ele o se vaa mga kua o le keywords le na o upu ia lea nga sa ua ile sunga le la au ia le mali e toa 5 years ago o upu ia e kako ke le kapenga inga penga ke le kapenga inga se mea faya inga o le au vaa lea ua kapenga o le au vaa o le mangu malo lono winga e mafua nga mangu malo la nga sa o le mea nga ku ia Yesu kongo le vaa fast o manga ia era ka fast o mana ia ia a tau sila o tau pa vai o ile o fosa va ila i foi o polu o ko sila o tau sila tu tato le winga le na le o te fai tu ai o le fa ma losia sia tabar tatu tau ta ia ile ne fiafi ile amatanga auange I lulu winga lo fa akua auange I lulu winga tu lo au ka ke vai lo le wa mo molia mais kama se uso ya fiu
Ake ele o kako whapea, e pe o kau kula fo inga nau. Awa. Awa kako ke va aido ku loa with much respect. Ma liu fa fua se isi o kako ka mafa pele pele. Le koa mangu mangu le sunga pali i panoa moala. Awa. Awa nge i palasi ai fua i lalu. Awa. A fai ko ke fia mo se fa malo si ia fionga le tuar kuspaia. E tele mea leanga ma mea ti ngā e tutupu tangata me o tonu makaka whamaungi. A o longa ka unga e le vare kurima. Ioi. So, don't worry. A ia Yesu, ele whapea ngā ore ia o Yesu le wa. Maybe o lai ka ngofi fo ileanga ele o ia ele o whapuro upo to upo kaukingo. Ele o ngi Musalemi ia kangakala HRPP. Ele o se ivanga ngā aire si au le karikongu Christianity lai ka ke kauroa ia pe lai sa. Ia mangisi. But what I'm talking about, o kangaka keri siang o fo ila ko. La fo ila tau te nau ia fo Yesu lo la ko ba. But the moral of the story is, o fea o kokongu or kako va ale kau ke kuua Yesu. Langa ia sa ore me kuua Yesu. Ase si, ore mea la lengo va ai me lea ka fuilele. E nga vakuangi. Ore fi me ai nga. Ke iala ia uko e kango kosusu o fufo wa nga fia si kairi ai. Ai kango kosusu wa fu opisi samia. Ma fu ai sea. No. Ele nga ore avio Yesu kokongu ore va nga fa pele u kako sao mai. E ai. Le nga me faianga ko ave Yesu ala ke kango fa piko Yesu wa ai ke piko i ruma. Leo langa fia makamua mua lea. Leo langa fia matamua mua leo ka ko lele ngai mea. Langa me faianga ngofo ba ku Yesu as an excuse. Yes. E me faianga ngofo ba ku Yesu just his name. No knowing ola ke fa piko i kua. Ala fa piko i ruma ia laukola. La ua fa piko i kua. Ala u fa piko mai ruma ia lautano. Wa umanga mea. So awala ke don't let nobody deceive us. Or fa mga kurea Yesu na fai i o ngaso. Awalava nge i faa ka ngainga i la kou e faa valea inga. Pe faa se inga i ka kou. A fai lava o le vaa wa ka pe ngainga e Yesu through ianga leaders filifilia sunga lau le mali toa ma ila tou na tutu mau lava ilo la tou bala awina le lua se furu fa popo i male au va akile o ka vai vai o lima se furu valu am I right lima se furu valu ila tou o ka o kai ua uma i ku malo lima se furu markas uma i mapasenge se furu ia uma i mapasenge se furu o ile ai o ngori e o se furu pasenge o le hongo e ka kawailanga lima se furu marifik ai vai pingia ka maseli mavar pa mai marvala awara o kirikiki yai male ai fasili pingia ka maseli male fasili lima su marvala te vai tu le mai lunga le toteli so le ala le wingo o tala. No, we don't just allow Jesus inside our boat. We put him first. We put him in the center of everything that we do. O ia e mua e o ngā kukongu fo i o mea umatatou te whaia. E o kousi la. Tala ngā ua kako ki poli. Aua tātou, let them, ke roe, matan ngā i o opumongi. O le matanga i o lau vai e tunga. Ile o akunga le HRPP ua kopi. Do you know what? Let me tell you something. E sa o hale akala. O le meanga e ingo iai. E ke koe fo iai. 59? Thank you, Vaione. Yeah, I think 59. Yes. Yeah. Vai can be right. Ele mo sau exact number, but I think o kilo ngai nisi nga shei nga mai le lima valu. Yeah, but it can be 59 or more. Al wingo la tala. Se fo I masi fa yakula ukala le.
O le mea pito I matanga. Na matua amu atu ila epa. I kaimi o le paya inga lena te nei. A o alu ai le roadshow, o tau mana tua mai foi e o le whaka ape ngā le pāle menge, ua musu e whaka ape. Ngā tilei, ngā kuai. Mana tua fuko lewa ne tau ngā whakuai. A lai, nā, maroa ma koso ki nganga waku, le la vasi fonga whikalaisa iai le fionga le au pepe, to le foa whaafisi. Pakua le la vā, ko le foa e eise si sui e fia sau loa, o tau mana tua. Ia e umangi fe ako su e wai su e fa o kamai o kamasu su e la o kika ia o fonti to risi o kamai ko ka eri me kamai ia mali o le vanga palai e su e mai fo ia e la kamo fonti ia marisi au vai ngai ia a pena male wari kamai la ko su e mai lunga video ia o to mana tu mai o le vanga te no fata apel pale bene o le ai ni maka upu angoa o le ai me karangoa inga ai onga o le mana o tula epa e au wai mai pea la auli au wai mai pea ma olo ma le tinu kai mi nga e o mai I ngofo ma fa sanga le isi ko o le fai o ka ronga ka ki o le mu fa lo ma fa ronga ka ringa e o ma fu o ma mai o anga ko nga fiki remember la Samoa la ngai ka kaunga ko fa mana tu ya o le ta pena lo balota mana tua na upu no fai nga fai o mea ngā roadshow. Now, o I tau te sila fiai, this man has something. He's got a problem with the diaspora. He's got a problem with people living overseas, Samoan people. O le matua te leo le whaafika auli o ko inga. Malona loto le sa o loto. Malona le fia. I tangata nuu Samoa o loo awhifio, ma papa au ia kuhu fafo. Why? Whai mai. Ngā mea o whaaringa, o awara ki o roadshow, wa whalewa ka unga o whaaringa o le awala e poa, ia ngā mea, langa whasa mo le ngā gofu whai. Whamai, se o mea ngā mo meo whaaringa le awala, mea ngā mo mea papalangi, mea ngā o mea ngā kaya kuhu whafo e sa moa e le fia ngā mea. O tau mana tu. O ngā upu ia mga kala. Ngā amu na wha amu, tau te sira fia o tau sa moa. Ua matu atu tusa tu la e pamafia me fausanga lea. Lea fausanga. O mea nga ingo iai tu lou le whaafonga maua le tunu. O mea na ino iai matete iai. Lele ua whai ma mea suma lie le tofo. Lea lara ngango whai kuai ka kouia le tu mau whatuatua fast supporters. Fast supporters everywhere. Kako kungu. Tu lou. Toe mana tua upu makala ko inga nga whai. O le ale mea upu. Aru ese mai fia me ia whaali ia kula e paipiri. Koe mea siri, koe ole mei kua kua whaali i o kengianga leanga e kula e parenga o kengia. Ai ai sesi o lau vaenga, malau baki, malau ka peneta, e fia whamavai mangi, o ia, fia me kongong whai upua. O le ale mea le ua toi tupu, na saura lau koe inga ya, o kula e paia, wangi. Ua toi fo i le pusi lo matua yana pua inga. Tulo. A ole ala mea na pua ina mai e to ino tula epa. Na ole afi kuro e pua inga mai a ore sa peru. E pua inga mai a ore peru. O mea ia sa kaunga la ngai o kou ia fai au ia ko ke whaasanga kaua ngai i le fast. O le paki nga whakura i le kua kuro. Kaunko la unga le melea. Because every word se preacher ka maro kuila epa. Ke lo oi, ore peru le mea. Ioi. Lera winga o lau tala. Langa o ianga wha amu fu mai. Ko ke ofo e whainga roadshow o meanga o mea. Ia, refer mai a kako whafo. A umanga la laure kako kakaa. A ua ai ma ai au ko ke koe papole fua ia Samoa. A le fu oso mai e ikai roadshow. Ai reference e ka malofo mai. O meanga o mea a whafo e rengi meanga inge. Uange. O le mea le nana e pa uai. O le mea tonu a lea na matua wha pasasainga i lalol papatua tulo. Pao nganga wa so uma. O I tonu anga makua kakangia i lalol papakua le HRPP. Fata Malai Roadshow. Waneila.
ua ngeila a le ua koe fo'i le ua toe fo'i e toe tulou e toe folo upu kulou sa moa mana ia ia le mea ue ke o ngele ngana a ka ua ia le mea o le whaasala lau e tele upu a e sai whaasua i upu le leo le ngana e ama se upu le anga upu masoa vai le ua toe o pua inga le pusi le ua toe toe to kulou o pui o whako inga mala mai ko inga mono makua ioe ua pua i nei la a ua pua i nei fo mai o anga nga o mea ko hui fafu e le sao nga mea i kongo sa moa e le work nga mea sa moa o sa moa o le ama le a e kaukala nga ruenga ioe e tau tala nga ruenga let me correct this e tau tala nga ruenga ai sili atu ona manutua nga ruenga le anga ia o tala nga asiaka e le se la o estui wa ola wa anga vale e tau tala nga ruenga HRPP e tau tala nga ruenga a or fa umanga o le sentence nga ai manatua pe nga ruenga le anga ia ioe e kau kakala longo winga e kau kakala umanga ruenga ia e kau kakala so se nga ruenga le lei wa umanga ruenga walanga ile nga o e fai mele lei e kere foi kanga fai mele lei va ai kologe ko pua la tupu e fi le fionga ile tama ainga a tofi lau eti al sana ya mangisi pa le mia la ngo isi pa le mio kere mo wa kere yola nga kai mi lu wai pa le mia maka afakulo ya e sa ola la ukala e kau kakala nga luenga generally e kau kakala ave vai nga luenga le fast e kau kala per milionga e tau tala per miliona ha a ole ari me manga kua e mana tua me leanga sao tu fia HRPP ia nga kele upu vai kau fai au mai era ku kele upu au e ke angur makangi au e ke angur makangi leanga e angur makangi e koe whaasanga mai koe mamori le lei mai mamori mai o fōringa a e la me mari e pena wala ngā se te fi whalau kele ma wha mala malama winga upu awana inga a e angu e alaku mau popo leon le melea a e anu le matangi e alu i whafo e mau popo ai koe a mai e makangi e pisi e feo lolo aku la lau mere ngā ria i le makangi i le mea koe whafo i mere kangi e le makangi koe pā yo foreign esa ia a e anu le matangi ke vai alu whafo e aru ia e aru kasir kama e aru mau popo a ore kaimi e koe fo i mai eisi e rii pā e sau piki ka ele e sa ola ukala ia o foi ngai angun matangi tu lo ela tu ton wo lo fonga ela tu ala ala e a ma o por ar kai mile ko fa fo i mai e ko fa fo i mai pa yo foreign ai vai le ki fa rongo ku nga e angu e rukas ai sa unga e su suoi mo ala fa suoi mo kari oh my good boy ah ya nga mai vai la ta to a e angu la o le mea ngai le ngai ma me o puye o mai le tunu ai to fo i mai la utala i se fa ya tu ai langa o le pero veku calm ourselves onu sa wa fai kala ko ina wa fai tala le road show fai tala nga ile ama le ah o le ala ku langa o ai pakka le road show ale wo kopi sale i masangi ngila mea sale i masangi ngila mea alele wo kankar kala ile ala o to vai la o to vai monga vai monga fia fo ile no fai help me esa vai monga fa vai monga lima keni fia o ko vai o ko matua ngao patua i ngao i ia
ele tana sen mai le sia wo ya ko ngai va kumisa ya ke kango ku fo ngo pe fa pe na ile isi le fia le totele filo inga le HRPP mar fa maram la mangola ko nga va ka ngo sendinga tu misa if you can put it on ya kilo langa si le fia le tu o le mea le mau ai lo waru fua kopi le mea ele o sau mea tango fua oi fa ka i fua sa o lis fe au nga so fa ya malo se fo tuai pu e ana ye yo le la unga le la pai mau nga tolu mar fa yes fa tai len fa tai ya vei ma lea eu ko si la mai o le ata le no kango screenshot mai le ata le no uma le live na mel tanga o kango screenshot ua over ma le itu la talo na amata fa mo mo lea o ko si e ke le aku ngo fo e ke le aku ngo fo papai ngai lo ngo fu mo o to fa pia ai se mix foi le ai tu fa tasi le HRPP ma se vai ngalan mon o se vai ngalan papai ai o ko vai fa le inga ku ngale yo ngo fo ye papai o ko si la man e ta vai ta tu ia a o vai maunga tolu ma vai maunga fa vai maunga ma fale ata mua lua I think a town area these are the most ole makuai o lola palo ka kamba yo o makua over ma afi a ko si la tu le winga na le tati fa tu ai a wala ta tu te atu matang o malam ai le fu si video re kilo le mai ai fai pure fast kilo le mai tanga ia a tu lai mai mana tu le yo la tu folinga io ya a tu si la is ko inga to titi a le lo atulo na ua ai mai tau le ya tangata wa ka ua le o fai pule sila ia to ya ona yo la tu na va ainga to ya ona yo la tu ainga veru ke va kula sa o mai mala o kambali le e fai nga sa boari i vai ka ku ye ole matua le lo ke vai ku pe sa lo ko vai ka kare sa vai be ku pe ka o matiu foi le te vai tu choli to vai la o ko ia le ala fe feu le ole me le ala fe feu le o ka ku wa mi o kamba ia le ya tanto tu manu si vai di po already mai o kamba ia so tanto manu longa o liva ko bisi au ko poli tau te foi mai tau te afer mali o sunga pali pano mola tau te asia le loia siri le fo so ku manga me ia la ka har fai nga paloka o tau ma fai le loia siri sa ili se vai nga delay ai me umangi tau te afe fo ia nga ile tano ia mai si mo me ia ai tau tu malolonga se siaki ia o umar pisi o kama ia siaro a fai o umar pisi ele a fai fa o tatu proclame a fai already mai ia man ia se o mai se matou paru palua vai nga issues le rungo le tatu proclame tatu malolonga foi mai fa o proclame o vale mole sisi se fale mo invati SMI Manu le hatu o lo fea fioa I au kila ni usila e tausa I hia ni la eisa moa mo so se whaatasi. E ala I alo alanu ese wa mitia fu whapea la e mo tamaita I mawhanau. E jasi lava le whele o loa I au kila ni e te maratuina. Le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No Meratasi John Coulter Drive. Out of a tono la vole warehouse mara Cape Town. I le malai malele. Le e Veni Pacific New Zealand. Le Quick Freight
o se au nanga vave to e whaatuatuaina a wale la foina o la container po o so se whaamumoli e wa inga i Samoa. Whafsota iwa au i le o iwa tolu iwa tasi lima iwa tolu tasi po le ovaru se lau fitu iwa lima tolu fitu walu le quick frame au nanga vave to e whaamari e lotu. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. What's up, guys? Lupe Soraila Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV. E whaataro whaaturu mai a me o tātou malolonga o karkarango ila uri ia ma whaila uakala. Ai lea whaina lea, o te whaataro whaaturu toi te liumor proklame levanga o la fiafi. Whaataro whaaturu fo ia i le auso o lo o tāwha o i o lo o ewa mai na i siaro. Ia, man ia le lua whaasasanga ma le lua whaatitafa. I te whaatitafa ani tamaita i tala vofu i e o le asau ni ala interview. Ai, e lei whaafero ina le auso rungo le tātou proklame. O te fia whaelo atu ma whaafeta ia le tātou studio leo te whaasoa atu ai tōsisina mai. Ia, o leo te tutono le tasira o tātou sponsors ngai i uta le Polynesian market sunga whaoloa, sunga i le lipule le tātou whaoloa. Ia, si u o Amoa, tole foa, sa vea telitimu, ia, me se fo siona whaletua winona, ia, me se la bisinisi. Lea la kukisisina mai kua. Ia, ala le meo le tātou tūlanga fo io me tau lima u la fala, ia, ma o loa ngā oa ua whala o loa. Loka na na sauar sunga le lipule te talan whala loa ku oi maa u te tonu. Pule sa o loto maa o loa whala loa. Ua, sa vadia i re wha o apa inguia. Maneteri, kalau tong fai fari lihat tu dah udah le no la woman le la tutina ne ale no so wa met proklame uyo le after tele lava ile sunga ia si wa mo tato sponsor nei i uta ia au te fa fira ia tu ba fa talo fatu i lo lo sa se lua le atawa Godfather mar fui ia me se fo sunga le lo ia ma lore se fo mo ma lange ma o le te lo ma futa mai na i Seattle ia fa talo fatu o fio mai no proklame ia lau sunga kai o kako proklame ia ma le fa fonga le kungu yonga ulang fa lupe yon kupu mo ngai ia ai mo se fo nga kako paanga le nga kai Victorville ia Moreno Valley o LA, Las Vegas, Missouri, ia whapewhoi ia Medford, na inga sa prokalwa o, ma lako ainga paia. Ia, whapenga whawhakasi me whoi ngai Seattle, mero ilo lo nguu, le nguu rai ke pule nguu ai. Ia ai, mole ngang whawhakai. Ia, whanka ko whaila i lungo Beorea, i lungo Fumama i Salt Lake City. Ia lema ke maka ku ngi maka ngo fio me lo e fio ai me lo o ke fa le mai me i kulanga o me ka lima fa kai fo nga ka ko ia ngai o uso ka polo
i ngā Salt Lake ma po ngai foi Victorville ma i ngai Medford. Ia, whakaro whaku le ngā whafkaimara ang whiwhir ko karits paia foi o kako kāronga peonga kako awai ngā foi vai aso kia. Fatalo fatu siata. Fon fapi fo i le sononga sunga le atau. Ia i la tol. Mata mai lava Victorville. Paso solo mai lava se o mai nei siero. Ia le ngalo le alofa. Ai paulea e fatalo fatu i sunga i whawhiangainga. So se vaenga sa tātou whioa i fo. I so se whatawhai taulanga. Ia i la tau fo i sa talile ia le tātou whenga malanga. I sunga i whawhiangainga ma o whalpenga. Presei. O le whawhanga ia le ali. E le ai se si e... Lea se roa vai, o whio sei e kaunga vesi. Se fai mese mo pepi ro mai. Lea una vesia. Langa e makango fia e se pi. Aola ofisiri, ai sea... Le se. Ai sea me ua lua sa fai fa te tawhai. Ola ofisiri le fai tau. Ai sea me te lua fa te tawhai. O lea se meo... O lea se fai roilo nga sa fai uro fai. Relax. Ka mo se malo longa. Ia, mamai whakua. Fatau mana lua tau sam, ia. Le oma kalifa lo los piero. O le la te lua mai runga whalita tau whaso po le te lua mai whai veva mai le lua maa ona lua maa o whapenga le atu. O le make o mai whai kako whasoa. Makako kalangoa i mea lawa kupu samo. Ai vese lolo sei. Ya, ia o ia le veo se ia lava le ula fal. Ai magero sei. Mo le sila mai la tulu maua o malava so se tu o i tatou pale fui ono ia mai na tau tai a style le maua ni. O le to o fue la unga o selu. O le matua o lo maua fo i tatou fusiua. Tau tai e necktie. O se sila mai. Wa langu mai ai. Maua i tatou maua i tatou lanu mea mata, maua i sama mu, maua i le pae e lei, purple, so o se tu ai ngā fusi ua, maua umai, o le whamalo ma whapteitele, ia i le sunga ia si ua moa. Ia, warua ai maua, o rosi sila mai. Kele le ofkingo? Tele le oftino, tele le tatou oftino, mana tua whafonga mai fo i le tatou vai aso atoa, o le sisi ngā fua iuta, no kisi sila mai tatou tau tai ia style le fo ia la e me sunga loia ia sauni e maua nei le tatou wasonga fua se ia pa ia le aso tona i resfo il tatou sisi ngā fua ai you better hurry na ngai le o tele ni tatou of tino tau tai ia style ai me sure tatou so wrong tonu mita ia longo winga me fainga e sulu ai e ia afu ai matulanga uma a o sisi mai o le fo o fia ngai ma masini e tongi e o loa. O leu te sau fai tonu la fai au ka forkesia le pusa kupi. Ya le winga melga. Scan ai o loa. Tama foi le bai a painu ia o ka ngole scan fa pengei. O la le ufia ngai foi mar vai nga. Mo tangata fa tu ina ele tatu major sponsor. E la o tu ia o po a tole nei o te moya ia I tonu fa o loa. E mo se ma pa time sa un fa mo. O sauni tau whiololo o ele ai, ele lo tari pa veatu ele ai, ele maua sau pantaimi. Ia. Ai a whaio lata mai nei I West Jordan o West Valley, ia le na utosi le fia le tatou umavi fo le tatou address o le tatou whale o loa. Maua kako paka mai New Zealand, le anga. Tama lea. Paka mai New Zealand, lea na sioki, tatou I Salt Lake City, Samoa la mai o le taimine o le tatou pala mai lo iai manu le o le tele matua tumua ia o le alu foi le walu ma o tatou mid pai Big Ben pai manisi o tatou tula ka fapina ia o sta mai fa pito ma le fa la wi lo le I nei le tatou o le kapungi fa no ke wa esa ke mingi e ke fiu ke ku me fe ko ke le tala o le fe por kalam ia ai o e mai to filo inga masio e urua fei loa I le nuu matai siero e mai se tau fei loa inga ia ma le fionga te fono mai lato. Mana ian mato fei loa inga mata mai lava nafi o nei le tai au I o nei fo le fiafi pa fe tai lava le paia le
whainganu o Seattle. Le fionga ia lio, ia wapea fo'i pātea ma le malu o ni swafa o le mahu. Whaftai fo'i le lato mana ia fo'i o le whainga malanga whatau wa mai New Zealand. Tani malo tele Seattle. E iei le mea lau u wa ia kwa ia sia ka lau fola Seattle la lako pitinga ia Missouri. O nga iei le CEO o le vaenga le i Seattle. Le ua fola mai le lo mingo kui vasa pea o le aso mai. O ke le lola po kui vasa ma le iaka ua. Wanga fai mai na ku va ai ngi le asko nga in mena ku pule asko nga. Ia o au ia o fai e o fa mule le u de ko fi ma ko no mi o zis. Ai fa kai kele lava le mafkanga a le no i Seattle. Mai la to mo fo yo lo so sani fo ile fainga no i nei Seattle. Mo le lato talia le fo tato fo i whainga malanga. La ngona lava whata o waa ono le whalo alo ma le angal le fo i lato wa fo i tau mawha ma mea umasa whasau nia. Ia peo sa uia wa aina ila uia tilo asiata le maftanga ma le nunei Seattle. Ma lo whaafjai, ia au misial tato maftanga, ia ai ona o le ua to ai tau nui. Lau whanua o le vai masima po o Salt Lake City. Ia si au malosi si amato au malosi malanga mai New Zealand. Le ala fo ilea wutu wa il tato maftanga. Ia ai o rifo fatali li to ai tau nui mai le Strong Tower 89. Ia le wai lau whanua nei o Amerika. Ia ai mai se fo i nei lava Utah. Ia ai whaata li tali ai le teime a matali ai. Le sisi ngā fua le vai aso fau i nei Utah. Ma o le taalonga fo i o le atala malai ai i le aso ngafua. Fitu le tai au. O le atala malai ai le au malosia le Strong Tower 89. Mai New Zealand. Ma le au lo defending champion i nei Utah. O le Snow Boys. Ia taalonga mataina la le wale tau te atoa uma iai le tatou uma. Ia o le a whaasala lau tu sao fo i lunga o le tatou Porkalame. O le tau te iae a meisi o le Blue Wave TV. Ia le tā alonga mata ina lea. Ia nai vainga nai na ua toa i tau nuu mai le matou au malanga. Malanga mai ia e New Zealand, Aotearoa, toa i tau nuu mai LA le Asoranafi. Ia le ala ua tau nuu mai nei Utah. Mori wha maloma le whaaftai telefoni sunga le kopo. Bishop Laumatia, ia malwhatoa kuini, me se fo i o le Motu Fau Family. Sanga le lei foi ia il fatalinga le malai va le LA me se foi ia na mo mai le au malanga ia ai matu fele lei mai nei le tai au marsu mar fa ngai ngai pastor Chaman manisi ona o tulanga ia i Tabali ia ai fatai o le o to ai to no le lei matoe ia au to foi nei fia ia se vai nga foi le ku ki o mai tu bata i se singa fu come and meet the host of tauta ia ia ma se i tau mai se i tau mai moa ma moli mawina le ka alo ka mai kiwi le wai nei tatu talonga yo sina o tonga na rea tau Siaka la mo fa ngoi le 89 le au le fisi mai kui vasa po la mo fa ngoi le baru iwa man nei tele I wanted somebody to ask that Strong Tower ia na tu te si le fio se tasi le fa alangi ngolo tatu o tu el tuspa ia wa le au le kalisia o ye o le tua o ye suolo tatou olo malosi Strong Tower 89 o le tausanga po le aso soifua o se o matou whaafeangaina mai se o le wharatua wa o iana amataina le au so 89 so Strong Tower 89 o le nisho na o le tausanga na soifua ai le sunga Pastor Waita fata ia se fo o le wharatua ia whaapine whaamau ai le amatanga fo o le savalinga ia le fo ia se mato o krikiti ai le masesi ia ese mai le aulea na o talavou lava ia matangata o le Ecclesia le Victory Power Ministry tolu sfuma de tolu le malanga tu fatasi ma ngai ko au vaya ma ngai le ngoa ma ngai le au ma ngai ko nginga o ke le lopo improve le ka wa o ba ku ringa ese o ringa sa le anga kam sa ro le lei ya le fsi vai kui basa poku mawala ngala luenga le o kusi ai ia mana tu fo ila o a fasili tu vasa tu sa e tau te loa e mai bo forte mi tadi e wai ta lo se la kapi
tasi le tangata na o te whawhawale ala na mea na whaifo ia ma su e mea o ngai te ingo tālonga le liona. E te lea fo ia so ia li loa me o tōngi ngā au kirikiti sa ia io ma alo so loa i tui vasa au tawham. Ai le tui vasa na. La ai o le ma le tuosi na o tonga o le au lea mana ia fo i morisi le fia le tō tele. Fato a tasi nei le tausanga. O le au le fato a whanau le masina lava le nei le tausanga na te nei. Tasi ai i le tausanga. Ai i le tālonga tele ma ta mrusanga tele foi le au kilani o le pimka. Le ai tālonga tele ana i tono New Zealand. Ia na mantou making ai le semi-final lai. Ia le strong top. Ma tua fate ia sto ingo sola malana le liki o a me se fol tele o au. Ia me foi le e la ikiki a maingi a langa o kaka mai. E ia pongi singa e pe apa il poro pe ke vai. Ia si tou sisi la pe la io si tou sisi la pe fo ile. Ya ona vai ai fai ngata tele na lua mala nga e te dua le solia se mala kirkiti. E watu ya sale panga ile te o mala tu pesi au kirkiti. Tu manono vai le mafo ngala. Tu manono na o tu ngava. Anga dua karango mai la o ni fai nga Amerika i kau fo roro kari aku. Ya ai yo le. Porque kiki o ka polo kau. Ya. Ole a bo fusia vando ai tote felo ai masia mato au nei ba to wa fi mai. Ya ai fa te tele la tato wo te ru tau mai. Mana isi vai nga sa fa soa. Ya au te mana tole ata tu tala be fa solo. Lau sunga le lilo ia se mai so fina ngalo ia mfa popo mai sunga ia Godfather. O leo to e ave fo to tonu le isi ta lo sanga le lo ia sili. Anga il fam sinonga mawalunga. Ina ia mai se fa mani nonga. E se ito ilo ai masila sila ilo ai ni anga va. O sui fa atu mo le fainga palota. A ole fu ela vive maka paloka. Ole ale meu fai. Em fai kero pe you probably know better. Ole ale avaenga which is ele tupu mua. Ore kau wo e kausa ili ngianga va. Le ua umanga kausa ili le siku o mongokanga. Kausa ili le akor kor kausanga. Kausa ili a le ua o yanga va. Mai se fato fala inga sunga loya. Ia mantua foi o lai manino ale tula fono yo fainga palota. Qualifications se run nai ka o ngai o se ka tauba. Ia ma qualifications foi e mafainga ave o maskanga ka paloka le fainga paloka le ale ngu. La mangingo le ya fa malam la manga mingal kula fong. Ia te au ia. Ele lei le langa mea le loya sili. Ona o le tūlanga nei. Le ala a matau na ai le tūlafono po fit le tūlafono i tūlanga o tangata ia e tauwa. Mai le whapera fo i o le a tatu manatu se pāti se tasi. A whapera o lewa whai se lewa ave se avongi se karosanga le loya sili il whamasingonga i whamala malama mai. E ka kaulang apalai ia ilako mai e o so se pāki ia including independent candidates. E mo ila e fōlinga mai o lai whapolo kiki. E pau ar kūlanga fōi lea ongo le kaimi. O le timing lewa ave mea ia. Yes, e masalo mia fōi le atu nuu po la emo ala inga ave nge kaimi ale i. A saka kaua mea ia nga umma declarations ale head of state. Me iro e a makanga wa aima whaka kia ia baengo o la emo a mia mai pula fongo. Pa, ia ke au ia e mangkua fōi i kako whakangoanga o i kele o kaimi wa sola. O le loia sili e le kungu. And I hope e leo whaonganga le vaenga le caretaker e weaponize le loia sili e kauma whai mea ngei mo o mongi ka ngaka like just for some people. A whapea wa whai o loa kauma whai e sa ili le amio kongu. O le vaenga leo sa ili ngo le amio kongu vai kula fongo. Po o whekaui a whaangifo kula fongo marka ngaka le ala koe paloka. A whapea la ua whai mo, o lai wha moe whai mo si ka ngaka skoakas. A palai lai ka ngaka e leua le la au e ka mo mo le whenga pāloka. Mai e le leifo i leo le a paaka oko ai ia ngisi process. Mo le anga inu mo le kungu. Po le ase kala mai ale whamasingonga e kusai man mele ua e la nganga mea siaka.
Pa ia ke a. Pole a lava le ka mawhai o le lo ia sili mai la ko ia ka mawhai abim ka upungi whamasingonga. E le pungi saar whamasingonga. Le vai ia whamasingonga vai sa or kula fong. Mai le whaapea fo e mawhainga la ko politisai singa whamasingonga. Onga independence le official whamasingonga. E kau iai lola se manga kufuinga le whaapea. It's a waste of time. Mai a whaapea o le peong whai aku. A whaapea o logo ka mawhai e whai. Onga o se kanga kalaima salomia. Onga ongi kulanga whaapea ka mawhai pui pui le integrity o kula fong. Lele. Ai apalai le kanga ka umma. Awangi apalai anga o singa vaenga o le fungu. Nga o ngai sui kau wā o ngisi paki. Ai siaki uma paki uma include ai kangaka. O lai ai criminal records. Peo sa uia vainga sia ka whakula fonga ku sai man whafsit. Longa winga la sunga lo ia besele ia tau sunga finga lo. E ono okay fo ila ile tulanga ile ko ilo la pe anga va le mongi makuira epa. Walenga kioti. E ono kalusia pe papea. Kalusia pe papea o la vea i mervai ngale dei. E fona fai suru finga lo tulanga. Ia tau le mantua foi le contempt of court. Say my understanding in kula fonga contempt of court has a koluma singa up to 3 months if al pui ai pe sentence sai or fa salanga ngar ka contempt of court if pe proven contempt of court. But in order for you to disqualify mai lo walu fa ke contest pe ka vale fa nga paloka. Ai laiva ai lo criminal records. E ka kaunga mo lia o e ma whaasala o e se whaasalanga. 6 months or more. Pe ana whaapea e tu solo whingalo. E le au siala le ono masina. E le au siala le threshold o le sentence. Kusa le konuma singa le ilalo I. Mai mangkua hoila. O le sentence ngai max le konuma singa. And anytime me whaasala I se kangaka I se whaasalanga pe konuma singa le 3 months le sentence. A judge will never ever apply the whole 3 months. Always pe umai fonga it's a home detention for 2 weeks. E pe fora pala inga o whaasalanga I New Zealand. Anga whaapea lao se whaasalanga o se solinga kula fongo e sauli whaasalanga pe kolu kausanga. And it's very likely it would be more than 12 months. I le contempt of court. But contempt of court, ka mulmuningo o whekaunga I le kula fongo. E kolu masinga e onga whaasala ise si ua prove el whamasingonga. Ua contempt le court. So it meets la le threshold. Okay, whaftaila lela umanino mana ia la walanga. Kele yo kanga kai bring up a question lea. Kele fo itanga ta o ila te wolo lango il fast. Always I o maya whafsiri. So I'm hoping this will answer. Lela, I'm hoping ole watali la ili tulanga le. Ai so mai la sunga loyam le ya tawa. Ia fepule ia tila. Le sa vea ma prestino substongo foruma swafa fa malo lo fa maungia. Ole assault la vanga le na fa maungia ma guilty mai ile substongo maurunga. E ui na toe lo te il palmene. Ma toe fai ai se palota fo ile I pasene lena ile lafo lena fai I ngai le lafo le malo ina ua toe io ina le toe tu ia yo se no vali mai de vai ngale e fia ya ru fa sa moa e ongo fia ya ile uko mai ngi ai e ongo guilty pe lava male fo ile le anga va se pule ya tila e tu so le ruling a ya famstonga sa o mai moa even though pe e ui o lea ua toe sefe mai el parlement whaamuna polisia mai fuso whina ngalo le e taua so mana tulo te lea o whatape na fuso ngalo ia I se isi vai ngai ono fuso ani el fisili Maro siaka ia pape whafonga le kungu. O ke karosia lava I le whamoe lenga whaelo ia sili. E le ngaka su e ai ia sui fou. A o sui kwai umalava. Awangi whapea la su la fou le ia na kwai it's okay la ngalo muleva nga fonga muleva fai puli. A fai o mele lo fai le fonga le lo ia sili. Wa kaula o su umalava la ko uma.
ole anga for mele inga ia mama ai records ai fai mo sui fai pule o more lumangai e ka wain ma wanga le inga ia ko fai se fufuanga malo mole anga va o ila ko e ka mo fai mo sui ole o funga palmengi o ke le loa wala ke vai a pela vale ku mai fia me il ka pule fai lo isili la lo ka wale ia le sa fa pico so ale timing ole mele pela falling mai le fkau wa penga sa ngo fo ia asiaka ole susu inga male lo inga nga va fa pulenge limas fumal kasi pe o va ku fo ole ke le yor kai me fai ai so ke le lo inga po se tactic fo le fa is a delaying tactic ale wala ka mai fai nga paloka ole susu inga lo se ngo inga ia fai inga uangi fa ka inga ia funget paloka kai me ka fai ai ia mesela a pengela ko ke foi mele mga o fie me malo e siri wa ke le ngale ko me fie mele o fe siri foi la e anga va angi si o le e anga ia ku ia susu engon maliule Dr. Carpet a me singi so foi pule no mari liu a fa ke nga foi le foi pule le mai ku pai lunga li paka lenga la verka ka vale ai mali wai o la ko nga fa salanga wa ese fa salanga ave ka va fa kamala ai pe ko ila si fa salanga wa mali wor kanga ma ka ko ki kilo o fa salanga le nga kanga fa kamala au mali wor kanga so o ko nga menga le langa mai ele elo yesili o la ke le lawa se va ainga mangi suinga ale sa mi akul palo kom sa lo ko masinga pe a ko lo la lo mo masinga fa ka ko fa nga palo alo fa te a mo so fi ngalo ala sunga lo ya mana ya pala ya wa mai fo ifa tupu mana jo sunga le a wa va tu no sa ole issue le ya ele sunga ya atila mankua ole ole nga pamaungia mulianga akila le Supreme Court ile assault okay lole charge nga linga charge ia le fianga ya akila avenga ia ma plisking famsingonga so ilalola ole kula fongo Crimes Act Samoa ile vahenga kasi valu o section 118 causing serious bodily injury with intent and I think don't quote me on this because of vahenga ole fao lima pa ivalea pol fao lima fa moinga with intent is a fulu kausanga e fa puipuia ngaka and my understanding is a basic information to my court is amol vai kai mile pe mo lo suluiva sa fama ngia le fa o lima o le afionga ya akila ile skula ki le foinga man maloa ya le sunga I sa fa piko ile kai mi sa ko au mai fo ilma opole akila kong au umanga fa yele do longa al fama singonga mo umanga prove fama singonga ia le ile molianga o akila manga kuala o le se fenga mo akila ile panemengi there is a legal question o ile Supreme Court Samoa is it Parliament or the Supreme Court ele ikalango ingan mga upule mai le isa mai kia ul kami nga lenga ye foli issue le lenga avese ila fionga ya akila mai le finga place king I was hoping sa alu le lo ya sidi le kong e koe mo lia akila onga ole kango akila kausile mali enga lenga fai mangkol mali enga nga ye e fa ma vai mai mal coffee place king ai leo le ale kulia lang fasalanga fa pui lenga kong ye le fine ai lenga sawa akila ko amai no nga maka upu ile kamia lo ye le HRPP fa wala mai ko ole HRPP kusa wa contempt ele parmengi le ko pa all these issues ele yo ole ko a o mea kongwangi sa kakaunga focus ele lo ya sili ile kaimi awa kwa amaka mai le pa inga le fast inga o malo fast le 2020-2021 election e kusa ila male molianga male fasalanga akila pe yon meanga molia I le assault e ongo facility ai longo qualifications ongo ole memo mua ole nga fa ma ngia langa soninga kula fongo le assault por fa lima ole me longo lua ole ye I ese fulu kausanga
Pea whape approved. And I don't think that's the whole 10 years. Pa mangkua fo le threshold le qualify ka ngaka pea whape o whamaungia sang soli ngā kulafong. E ongo masinga. So o le sila ka mali ile e ongo afia e fo ila longa ia qualifications. Ma a whape ngi e le va yellow ya sili. Ia o ke lo mo kingo po fele ku malo le whape run mai a kila pea whape o le alu paloka. A contestant from that electorate can take that matter to the court. Can take Akila to the court. Ia fesiring ia le leanga vao Akila e base ile mele samo lia I ongo le assault. O le mea foi langa leanga ile langa le kaulanga langa mai le lo ia sidi le kaimingi. I'm wondering if they're coming to take these issues with clean hands or with evil and unpure intentions. Malo faktai la le wa manino le vai sua le lo no winga. Ai la se vaenga ano nai nei so enga ba dei me tau fai. Ia whaka kau ka ngaka ia lea wa mangingo mala tu suri ngā tula fono. Nai lo le fai e pei o le sau nosunga le a tau wa e fai o se mai lei. O se mai lei e tolo ai ma toso ai. Walanga o le fai kau fai nga ia mua me lea na ia tau mo fai fu. E ala ilo na halu e tau fo ile le ta par fa be sitonga e au mai se fa mangingo nga peo I le kura fongo fai nga palo ka peo I fa vai even though she should know better. Ale foi o to o ile vai le foi la to ale la ka le longo o le si vai go te fif sitting yellow so sauni be foi fa poponga sunga le atu e fa matai te tau ona fia malo criminal history mai isi atunu pe a fa pe na e fai ai so ringa tu la fono e te tau foi ona fia ile vetting process le e qualify ai o e mole finga balota Samoa. O la ia I le kula fongo whainga paloka. E kilia pea whapea ngā molia on solu ngā kula fongo I sese kungu. E ka kaunga disclose ma whailoa ngā ia solu ngā kula fongo I lese kungu. Pa pe uma lava le e ile threshold e ka kaunga pe uma lai le kula fongo whainga paloka. Certain amount of time sa molia I o e penga whaamaungi e lo solu ngā kula fongo. And a serve I sentence ia kung uia overseas. For example, lava pe lenga nga molia oe ma fafat pui o New Zealand police fulua masinga. E ma whainga afia ilo qualifications I Samoa. E ke run nai o se whai puli. O le mea voila e be mindful ai ia consistency ai kangaka ia aku overseas and run as candidate I Samoa o aku o meet le threshold kolu kau sanga lawa ngofo I Samoa esa makai ma whakaungu uma vaenga o kau kua. O le mea kaunga ai o ai ngoa sa whaongai overseas. A o afo I ngoa le waku koe whaongai Samoa. Because o isi kaimi, e esele I ngoa langa whaongai overseas. Le nga mo lia I ngisoli ngā kula fongo. Esele I ngoa le laku Samoa luai. But it's not about the name, it's the person who commit the crime. But e la vea ia soli ngā kula fongo overseas I le vetting or kangaka le alaku elu le suikauva. Not the electors, it's the candidate. Siaka ka koe mga upule a. Ole foi la fisiringe lo mafofau le move le alflo ia siri. O fe fa ka wai ia fasalanga faengu I kongon ka upule. Se fasalanga foi le I ol malo. Ai fasala ngu o ise mea mo kolo o la se mea se misa makuya e leo afia I lalo ka upu ia kusapeli ol malo ai fa maungia mai sa fasala inga ngi so ku makuya Sata yo ngake awangi ngakape o ke kango e Tresleaf le facility le ya tawa no vaenga kula fongo in terms of qualifications. Yes. Ele o yete vaenga le kula fongo o whainga paloka o clearly stated mai ai a fia lo nga va ape fa penga fa sala o ngu no mankua ese kula fongo ngu ese legislations kula fongo ngu peon ka ko loa ma ko sila fia I fo yo ko fai upuma kamali o ngu ma fianga. It's very fluid. You know, mai le fa salanga po le ale maku ia o le solinga kula fongo o mai fa salanga e
o mai whea koe kuse o le mele kong whewha makalako. E iai lava le soa lau pulenga ka mani I kongongu. Mai le ungi kula fongo fo I o laua wha mau penga wha peo lai whai I se malo si anga wha le kula fongo. E ave iai lako, it's not by laws, e kula fongo ngu. Ngā kula fongo lava lai whai inga e mawhainga mau malpu pui o ngu. E o mai lo se maka upo ngu I le kula fongo maleko. Wale o ko iei se pawa ngu. Ai ua kuulo I lalo I le jurisdiction sa le ko. So pole ala vala se whaasalanga sa whaasalai se makai I kua. Mangkua le kalangor kula fongo. Sentencing. Whaasalanga o lai whai whaasalanga kupe, whaasalanga mea ai. O isi kai mila wha pe wha ke amana nguu. But e a fia I fuila le right kangaka. And that's a different subject. E leo yeila e ka kaunga ka komuli mulika I pe le mele whai me yeile kula fongo whainga paloka because of qualifications to be a candidate. O le wha makala le mai e le kula fongo whainga paloka lua whisuluiva. Ma lo whakatei, o le vaenga leo ngā tasi. Ma na ia sao le leili sao noa ngā sunga loia a o te whaiatu te malama le vanga le o sunga le atau. Walanga o le vaenga leo ngā tasi lai I and which is something that tauna tu like mai atu like mai fa tu de to sa mo tasi wa taun to si lai ta to lo ia uma mar fainga malo I to fa sa fa ni fo me nei leanga o le lai le manga ia fa sa langa ma ulo la ta to o sori ko fanga o le tu lo fa malo si kengi ia o tu langa mata I fale I fa nau ma tu langa tu lo le ngana a le walanga e ma fai ona fo ala mea ma nga pulo wa I konga au mai au vaku uma mara tu mai foi e ile me vale tu lo wale o te fai atu e ile me vale ale ile fai pure le ofra ka koru le nga fai le ko ru le si le o maliu to inga me vale lana tu lo wa le na I foi si ona tina ile I tonga a ko inga me vale nga ile ka kau e makwa no way ka kau fa wa wai lo nga ru ki pa ro kala nga e le te tau ini tanga tau ta u oni tai road models o ngā mi o valea masu engi o lako I e mawhaari ali kulo war whafonga mele tu. It's about time e whailoa I le kungu leo langa o letu ai ngā whaipule leanga whapea. Ai mana tua, na fō whaniu ale ali. E ui na toi tiki a kulo fola e le ua maliu po le to lua le whanga ngā kulo whafonga le tu. Ai nala na ofa ya tu vaenga I le ta o tonga tasi ai tu langa I pe o le saunura sunga loia. Walanga I sa o tu la fonga. Ai a o la I ngā ka pare mongokanga. O ngā iainga le o whainga whangu. O ngā paua le o purengu. Le ngā roi fo ile si whai pule ia le tapipi ma whaala lafi. Aru le si whaala lafi purengu o aru le si whaala lafi mori mau. A o la ile melea. Which is o lesi vaenga ka kele lea e fo ile le qualify e tanga tai alu palota. O le whaonga mai o longa ripoki lea ile purengu ulanga mongkanga. Ai a olo in fai nga mi o valea kulo sa mo marangana a olo in fai na mi o pa ia onga kausisi lo le ngar kula fongo le criminal law ia ai fa ko ai sila fuila e mama fa ku me valea yo ngo fai sala awa e mafai nga ngo fa o e pala fu por ngu e la lua ma sanginga ma lua vale le ma ve se senyer por ngu lo ma ya ol vanga le lo tu fo po ile ya tu pe tu ma na me fo no fingal ya la tu la fono le u fa manino sunga le lo ya E sa o leia lau sanonga se tawa be fo ile sunga le tawa. That is my concern as a lawyer I kula fongo le sa mo kamingi. And I use this word very often okay lo fo I wala lai nge u pulo fanga songa. Mo fale sai o fingo kula fongo. It's very hypocritical. Ole a mai le ingredients or the qualifications you have to be a matai. And then you have e kakaunga e kaukua, paila mongkanga. O mea umanga, e le kukupu I kokongo pale mengi. E kukupu I kua. Ae ora kaimi ua o mai ia lesi vaenga ke qualify ei. E le iso criminal record. Ae whawhewhea le ia lau ia whasalanga nungu. Whawhewhea. So ia kea. I le anga I lumo le kungu. E kakaunga ba ai ia whai ia ila kou ia la whaua kula fongo le kungu. E whawhewhenga kako whaapale nginga ia le whitwhilingo I la koe whai kula fongo, I le whaakangu uingo la ko mongokanga, le whaakangu uingo la ko obligations as a makai ko umawhioanga, ma le constitutional e kongu in terms of right. You know, you are human right as a Samoan. O ngā ole mengi,
A ka ko va ai ngi ma ko si silai foi. O le kele o kaimi e fa lava le moa I luma o soringa kula fongongi kongongu. Whakakainga peonga lua saungoa. I sa wanga o kamaikai, I sa wanga o whangau, include ai sexual assault. E nganga pūlo wari e konga, ngalo lola I ele munumu. But those victims, regardless if they are young, old, or whatever, the police should step in and find mua le ngaluenga leo, because they're the one who le ka ringa le criminal act le kungu. Mo lia pela ko ia. Whaonga as mitigating factors to reduce the sentence. Pe afa pe will accept le fonga. Not the other way round. E mua also me langa ngu whaalava inuma. Ai o le kaimina le ofidifidi e kanka whai kula fonga. Ai ngalo ile mangu sa whaakingo le makai lea. Ile se furu usanga kaluai. I se alu koko. Po I hongi kamai kai foi po I la ko le safa ile I vaenga le ka assault. E ka awan mele ka kalngai asiaka because o I e testai, ko ai ngā kai e ka kaunga wa ai e Samoa, I le whainga pāloka le la luma ingi. O le confusion le confuse ai le Electoral Act, ma kūma ngā nguu, ma le au mainga o le whaamakai, ma le mongkanga e whaima qualification se alu, kanga ka I ko kongo o le maoka whai kula whonga o Samoa. O se mewa ka kaunga wa ai e Samoa. O I ngā foi, e kau kei loa ai, le integrity ya kangaka ye manga o yo le il parmingi. Are they going there for their own personal interest? Po lela ao e kama whai e sui kula fongi. 63 years it's a lot of wamakua sa moa in terms of democracy. Ai lego ke wa ai kuai le me ile leino. Wa ka kaunga ki lia le leine me sa whai ele ngangu. Sa whai ele ka ia ka kongunga wha a kerisiamu. Mani me sa whai ele kula fongi. Awangi fingumia. O fingumia ile kau ke maua ilola ile mele wa bribe officials. Wa kama whai e fosi officials. Whai me lea po la kuli oi. And that is not healthy. That is not the Samoan that we want. E kau ke manga ngao ile a kungu e o aku ia kangaka e whai kula fongo. O ku mai foi public servants. O la kou e kama whai e challenge ila o whai kula fongo. No. O le integrity o kula fongo e au mai ko kongu I o mole a kungu a ko. Awangi au mai lea ngangu I kuengu e ngingi whaakasima na whaingo kula fongo. Ongo mela nela amawai ko akele ka miki le asafa. Ko akele the young generations will end up, they will be attracted to drugs. Instead, they have to look at the future. O le concern nga konga concern na more. We have to look at those who bring the country together. Not ola ko le kama whai divide le kungu. We know who are those people who try and divide le kungu. La ko leo mai malakola. La ko leo mai malepelenga. La ko leo mai o le kama whai bribe le kungu. In order for the country to keep them powers. And those powers will make the country even worse and divided even more. Ma lo fa tai lo fa mani no nga sunga lo ye sound. Ole si vai nga le ata wala ofisiri le se mai so fina nga. Api o tanga ta malau fa to fa la inga fu le e te au bia le si sai de ele o mafofo winga to teli. Ole alu lo mafofo wala nga ofisiri ale al kelo issue ya ofisiri ale lenta to amata mai ai ona o tau fa ye lo ye sili. E to ave se isi talo sanga. Si ko kau su o hangei mau me ko su o winga lo te fa yetu. O le wa mai le male lenga. Le ya tau. O le wa mai le male lenga le ao maro. Ha so le fai baroka. Awangi ko yese me ko ya. Manga kua mai. E le o se normal general election le me le. O ngalo e ile lo ye sidi. O le kusa in other words o le kau ke state of emergency pe akau sa o fa kusa ya urua mas foi so sound kusa o le kau ke under the state of emergency ai o so mai anga out of the city ele o ke e fo inga ia ile male lenga le wa mai fai lo ale pa lo ka penga longo winga ave ese isi mau ko nga fiki manga mau mea ai fai lo pa lo ka. What are your thoughts amata mai so vinga? E le fore lor kaulanga ai e pi a ka ko kikiro ngai le me ke le la varen kupungai ole fai se fainga malo is a minority le nga karenga ar kele o me nga local pakide e kula I mai le nga va ala ko umalava
O le ka kiro ngai, o le whaku mangaku o le mele ngawhai le loia sili. E le lei mo lisi whai ngā pāroka. Le lei mo whai ngā maro fau e mai ngā ngai le ki e mai en mele. Le whai ke whaakali. I forensic audit le whai ngai e a fia i ngisi. O lai ko kongo o whai ngai o le skala i whai ngai. E le whapese veo moki ngoa. Alanga, o le ngāranga whai. O ngā e iei me piu kongo mele. Sa siri lang ka kian ka upu le. Wa o ngenga o le mi kongo. O le wha umar forensic audit. Vai pe a fia ingi ska. Vai pe a fia me. Vai pe a fia kula epa. Mai la konga kula i mai whai ngā maro ke ngai. O le foi e ka kirkiro ngai le i foi ngai i le i ka upu le fa kari longa i unga iau ki topa pe o ngo a fie foi min ska le la ko ia o le kele nga mea le kau ele kau ai o nga mai le ka upu le kai mingi a se ma ka upu fa ku manga ku molu monga man ia lo suka lo ia so fi ngal ole wa mane finga lo le cho sa le a wa lo ma fau pe ole e ka mo fai le lo ia sili e tau fa sili sana pule to know I'm just that's my role is to ask the question o nano fa ya ole wa ka oko le malelenga wa ka oko le malelenga e le se si me lunga ku ma ka fa mai wale le fa ngaru ka challenge me fu le por kula fongo fa nga paloka por tula por fa vai sau de kali bangingo mai le CJ fa ngar fa vai ale fo ko so ku mai si mau me ia ai sa ka nga ka ufi uma lo ngai mea fai le paloka ole uma lele mai le aor malo plaso funga Penka ia se tama le ata wa pele fa fonga ma wale tunu. Ona o le kanga le au mai instructions. Le au mai le ora. So ia kia pe foi nga vakuso manga ku le kai mi wasola. O ko inga approaches ngi e fai loa ko ile ile ku ila ko ia ko ma fai e fo ma lo le ku. You know ma ia makala ile ku ile while we go into this election choose for who you believe e providing ale freedom mo Samoa. A ku sa o lo local melinga lenga o se ile va ngale ko sul lima mal fast. That is treason. They occupy the seat ale palimia unlawfully knowing or law violate le or law breach the Electoral Act. As we say before and many times before. Sa fa ifia me ngo for o palimia. Fully aware o le sang paki o le spela le mai kongo le o le kula fongo whainga paloka e le ai lo sau paki o longa winga waka kaunga whai sepa elections and she couldn't even prove e sanga paki and la wa fosi ar sa whai o is that violating a law? Yes e ka kau fo ilanga wa ai ai le lo yasiri pe afa pe genuine long approach that is from her ilanga ia ko finga o le lo ia sili pa e whainga ka ia sia ka male ia tau mana whafonga ngala kungu it's from those who le contest to be leaders to be members of parliament o le au mai le instructions le e le o le lo ia sili mai okay lo o le wa fosi e la ko ia i ku le lo ia sili le lo ia sili e whai uma awala ia for two reasons try and induce fear and induce pressure fear I kangaka paloka and pressure I candidate. You know, we have to look behind because akako wonge le reporting chain of command. E yer kangaka le pokiele lo yasili. Obviously, ole official palimia. We have a caretaker government in for them to instruct le lo yasili of issues nge il it's beyond constitutional grounds. Because o lela ka mafai va ai ile kaimi o lela wa maka onga o lela o kaimi paloka. Why now? Pa mangku foi pengo fai aku. They occupy the executive arm of the government unlawfully knowing they do not have a body. Lenga fai ka ko kala ele ma se senga male mai ka ka pangka e ku wa yo. You know they commit they violate le kula fung. O le aka unga le ka o ka ka wala ko solia kula fung. Ino kanga ka sol kula fongo afa pela wo sol kula fongo la ko le ala me ole ko ba ila ko ya la ko look at themselves first before they come and try and clean they have been violating the constitution male electoral act since they didn't have anybody to attach ile kaimi o lo le sela ko paki
O le mea mua la ngai ka kaunga vai ai. E sa oile ia kaua. O le langa maa. E le ngaka nga ai e lango medi. Ai e pi. Ai e loaka. E ai e loaka. Wa o le mea nga le la kupo ingi. O le fesili foi la nga. O le ala le mea wale alu aila le lo ia sili e ka mawhai approve. Fia me and the five have no party i le kaimirenga wale ese la kopaki. And that violates ai le afangi le kula fongo whainga paloka. E ke ingi mo wai la ko e lau ki le anga ba. O le tele i o vae ngā matautia ale nei tanga tofia me le a tō masauni. Au te ofo a ule nofo fai manino ma fai malama mai nei mea lesa. A o lea e maka aku mainly for it's such a disrespect. I followers uma mai na lango ina le fast. O le alu wingo la utala. O mea uma lava na ia te e ai ina ua tuli. Ma wha malolo, le ua koe whaasanga whai, e au fia ai, mare tūlanga wha mai ele o ese o la tau sa o le fast. Ai na uma ele i eise kai au karua kofi ele au le malo e kia teika. Ai o roa avere kusima declare, we are no longer fast. O le winga fo i o le manatu mare tūlanga o lo ia. O le fo i e mangingo o lea i umale paya inga wa o lea kau ke aru paloka. A ua matua vocal lava ma publicly lo lato whaai loanga o le lato anava tau ma le sap. Whaoso fo ia lako mengi ai le i kakala inga mai e kom singa o whainga paloka. Whaako singa e kakaung whai. A ua levonga a vau mga paku la epa ma fia me. O le mele i ma fau o le to lua lea. E maua e umalo le kua. O la ua. Samoa. Whako ari for head of state. Tusa o le mafo fautonu wana. E late maua lunga atu. Sisira foi la ulu. Foi la oi malelenga. Wa ai malelenga i wa umai. Makua le ai se mamaru ngai malelenga i whainga loia siri le whaingi. A o ai o ngale loia le. O le loia fia me. This is fia me's personal lawyer foi lele kai mi le ang ko sa wa ko filang kinye le ai fa attorney general o le mela le te va ya tu sa mo le tu e control mai ku la e pa kulo lava e pe control mai ku la e pa ia sika ko kanga ka le head of state I control la ko fia me le attorney general o le fa fita winga la va pe me fo le yoyo ke le tiro fia ta longa le yoyo kama fo inga ngale velo kwa o ai u mango nga o nga me ia yo ko sa ko mau lima o le fa yo la wa nga positions mau lunga Samoa e fai ia la campaign e fai el fa o lo atua mar fasiri o pule mar fie pule a o le ngei ia e po le fala maula le ula e ngai kua a ma kua ma Samoa ile ku pili a o makua le popole ale o ale va nga ia tato o ia nava umana sauru kola sauru pelenga sauru pepe ngare ko a misa mai ili mongi mfong ko ele lo po ko e sa ola fa mala manga ole o pepe afeka la sauru fa manga fong ko se longa umang fai pepe ku e pola e me nga le kui pui ai so mai fa la wilo ali mongi so os ko inga pepe po le are awalang sa wel pepe o pepe ai sa we mare upua fei fa mai lang o ita pipi le fa long kangaka vai ta jo itanga ta fie fa excuse alu inga la utala wo ma tu meia alele o sa le tano ngo su milionga mo fangalo be a to sa ele iso o ka fangalo ele iso o ta inu uitu ai sa va e o inisi o awala nisi so tangai ia no itua mar telefata ia pia ele iso o ka alele o forfola le ngos fur bidio ngor tano fangalo la so ru fire ngalo ia me Ol mo kwa le karfe ngai lava a kako kilo e ngo fa ko ele karfe ngai o ngole fuola wa ile 5 milionga mo ku malo 5 sumar kas a le wo ngoko mo long sum milionga il fa ngol tano le I fangaloa ele justifying of the tano le ma le population na fangaloa ele kule ele fa pela le ka wi fangi awala la pa fa le awala fangaloa la kom fa me a ko nga campaign fa se
ki nganga ilo ele whainga whai ai whai lava. O le pōlenga ngā, o leo kako o kūranga fo ele wa, o mo kua desperate lava. Ele ngā ka tano ngā, e mai long sumi lionga le whai i whainga i whangaloa. Whaafena o la papa le whamai kau whai kau sa vai. Ele mako mai ngai San Francisco, mai ngai Portland, mai kuia ngai. Ka ngia wala papa ele, ka kai so la wala papa le whai. Ole mo kua kele o kupe ngā lupai. Ole mea kongu lava le la kupu. E whai ngelo la papa le mai senga whakau. O mai senga whai. Umangi. Ole kau ngā Samoa. Ole mea le kau ke pone melea. E lua mea. Ole kua kau wha se. Le popoi. Ma le whai o se project. E le kai au siama e le kau ke ngane miki whala a kai au. E whe oki lava o miki la papa lea. E le kai kupu. Yeah, I think Asiaka Yakiao. Personally, this is the key issue on the election elasau. Who do we trust? Why more in terms of leadership? The country need leadership. We don't need divisions. Lea anga le sau le fast le lua filosoful. Ele a makanga ba aisa moa ua fulfilling polo missing ma yese paki. Lua fesul wongo Asiaka malaya ka umat fafonga ngala kungu. I do remember lo falonga kunga kamia o pe uma o kia li unga sa le fionga kia li unga sa miska o kupe. O miska o ngalwenga kele malo. Sa yai le polo misi al HRPP le campaign o lua fesul wongo. O le afa asau le train ma yale paka kau ya pia. Where is that train ya? Pa me asau le motorway ma yale paka kau ya pia. Where is that now? Mangkuanga uma lua fesul wongo so uma lua felusful. Lewa makang kalangoi tunnels. Lewa makang kalangoi kola. Lewa makang kalangoi whatever they're talking about. We're talking about money. Almost a full million what? America. Ele kai that is nothing ele peava inge le costing o polo keki fa pengale le fa yak ngunge include New Zealand. You're talking about billions of dollars. Ale kama fa ole le ku ko nga me fa pe. Awol fa ole le ku Ole election le la sau. This is a test of leadership. O ai le kanga kai sau e li le kungu. Tuloa. Move le kungu umai le mea le le kaimingi. Ile fe ese a inga. Anga iluma. O approve ile fast food kausanga kaluai. Kule epa can do anything and everything but there's nothing material. Kele o wafu ki kele nga kama fai ale paka nothing successful. Malaiva lile nothing successful. Kele foi fala kele nga fau le kaimi nga kulai mai kule epa. What do we see to those I fala ki kele le kaimi kukulu. Fale mai kukulu. Le kele o lama o fala ki kele ele o le leinga equipped. Saufia me pei o langa leadership. Avaku yele fa ku kuanga le aku ngu akoa. Wa makua I swallow lava e follow la uli vangi foi le sunga le la uli mali koa longa le whakua kuanga le kunga waku yanga ia ai kango hand over leadership ia fia mele lua filos fulu ai waku kifa. Ua kifa I Samoa and we see now the country is divided. We need someone engake au maya le kungu ukukong. And we know le 2020 ola aulinga au maya le kungu ukukong. But the biggest mistake we heard ele ka whakangoanga male sunga la uli mali etoa kau kele I o mai Amerika. O langa regret piko silia lea sa ka kaungonga whaalongo. Le whaukuanga ngā waku e sunga I whawhenga yanga ia. O le avengo leadership ia fia me, le walinga kupu mea ngi. So give the fast another chance, because that is the only hope we have. O polomisi mai mea kaukupe. If avape genuine le HRPP I polo kekinge, please do the costing to the last cents. Maka ulia kungu, whawhengu fundinga ngi mea. Because China is ready with the checkbook. And ole checkbook nga, e umai funga sa ele ya kawa. Afa pengi e mawhai e senga nga faule. Awala papa e laku I polu yaru sewa. Pa, e go ke lon mela ie. E umai funga ua ku ele kate, e charge. A alu lau ka avale fien me kong. Yes. E kau ke koe fo iala ia le va. E fa pe fo senga. E sa langa ngau so merko va ai lalon mako awala papa. E ko kongi fo. Those are the things e a maka inga kako va ai. Slowly Samoa, we colonize ourselves after we free from the colonial powers. And who's colonizing us? The last two leaders we have in the last 40 plus years.
O la'u va'aiga o la'u ia personal assessment nga i le situation lai Samoa ma le issue le kaimingi. We need leaders. E au mai e koe au mai whaakasi rea kungu kong. E le ongi ka i o mai tivai lea kungu. Se sila sauni o whafonga fo ilei ataua. E te rua i o e whatasima. Anga le utatou ta amiro mai Amerika. E le iai se tai mua mua. Kuloua o mafo ingo kasikakia le history o porkiki e Samoa. E le i whaia el tua afia be tu lou ia le fionga fo i le mataafa. E le i so o mai maisi pa le mia. Even Puila Epa himself. Na te le i mawhaia, even fia me, ngā ke le i mawhaia ngā iuni whainga, le diaspora. Ma a mai whaatasi e pei o na iei nei. Le urua manino malua pa sira sira. Si keke uma iang kaku wawhea, ma isi keke le i o iai ma ua whaalongolongo lava iai. Fast lolo. Ua matua e le ai mangi mafukanga fumo o ngi mafukanga e toro ele o fai atose it's a fact e iai kanga kaule kau ke o mai ai le skeke e maua e HRPP si vai ngana le HRPP ngai kanga kalai a o se me ka o se mafukanga se HRPP nafi o ai la le famau ni angol sau no ngale sau no sunga le loia o le mea lo fale ale akua o le kai kai le sunga la u der male to mana tua mai fo Samoa e le ongi feio lo paki me ia kula i mai o feio lo kai kai. That's how I see it. O le upo mongi anga susolo a foi langa o kalaya la u del mali to le sau failo mai me pi o wale o nga kasi e fo kula e pai malanga kai. So it's got nothing to do with HRPP. It have to do with ire ka ngaka ko kasi o fa sa usili mafia por ku leader. O ingale ua makuaki ko ako ai le HRPP. Sau re kako fast. Ya, le whamangingo sunga ya sau ni ma ele sisi whamangingo nga siti nga malama ngai lo lau le male tola vai e rungo tatu tau te ya ele ai kau kere i o mai. Na tau melotangi ya tu lo le sunga lau ni ma admit. The biggest regret o lona soifuanga. Ai mese fo yolan te talo i le tua. E toe au mai le avanua. Langa yele kai mi sa wai lava ngwa kasi ele kai mi ko au mai ele ko lava ngwa e ko fa sa o ai kanga kala nga me se sa fa o le ala le wingo fo mtalanga wa fa tupu mana tu fina ngalo sunga lo ya me fo se fa popo al sunga ali atawa o le mea nga le la kula i mai ngai e kau ke le mo o mia o ai pa ki ko sa o ai we have a party all we need is to have a leader. That's all we need Samoa. Pa wana mele kau ke mo mia o kai kai sa o pau nga o le paki ale o umang fa kula i le paki o le fa o yele tour fast e ala le palo ka nga ka we have a party, but the thing that we need is to have the right leader. O ai la le leader le o mo fai o nga au kua ka nga ka uma o Samoa both in and outside e kau le fai sunga lau le mali to o le fa mau poponga diaspora ma vai nga ia o kaku fasaporas e le o se mea le ngafia me nga faia so a walava nga se kia ka ko lenga o fia me tu lo le upoto ia tia tasi le tangata na matua te ea e a kawo ke ronga ki se fia mele na matua te ea i le papangu so o fasaporas o le manatu sa ia fia mele amatanga nga ku lo le malo manga o lo maku disconnect o ma me ia ta sports te lo le fisir fia ele atu fa fikai loko ngai kai fa fta ya la audi sunga la le male toa o le effort fo il to telo tato uma na tau ma fai hold on a o le mele nga manga o lo maku nga o nga mau le mangu malo ki ai lo fa mai uma fo ile nga o pu yang fa o pu ya nga o maya olo le akingu a o le o to wana to o mai ta mai ama to ni usila wa leva na le to mana o fia me ni me ta uni fast supporters a ika fo ma oke ya lo makua fo mai laudi o ya ma fast supporters ya leve vesia ngere me au ko sila la we need a leader nga ke kango ko avakule ku kong Samoa le tunu pele o to fa fo mai Samoa e kau ke ku fa kasi e mau ke o aku e la ku soli fo Samoa fa
ko ke sila sila ka usanga fo e pale loa le sunga la au le mali to le pale mia Samoa ole au ko vai uma yo ko ainga o fies furu au nga ka usanga sare ko yang o kungisi o pumongi nga mare upko kingo ole au to vai e kumu o ko ainga tumu no mafio anga ole ato e fo I o matu Samoa o to e fo ia le vai le mena tafe mai ai ma fo isia o sa or kai ka le ato ele se lau kala ma lau sawanga asiaka nga umaror palo kalele ke la uri I ka kai fafo a mesiar kamale o wain or ka fa so ma le fai ka kala mar ka musu le anga le ka kale e fai olo e fa penga ele sa fafo a wain o ia nga le mafinga le afima le anga le kongol pakile a fiame ale ke le nga yai o ke kar kongo le leadership o kinga o le lei se fai nga malo ke le fo kaimi ka wieo e ka eu mga ku fo nga ke le kaimi ka ke la fo leango sainga o le leanga o ka kala kai ka wanga ala winga me ye kup o sainga ye la I kupe ka wa me kupe al ka ngaka le kai le test langa leadership pele lengo nga fa nga inga kupe yo vela po mai sainga ye ka ko kikiro nge melen kupungi ole la unga o kufinga kupe leng fa nge sainga le uma o ko ka kasi point 1.2 billion dai kala o amen kupu yeme o amen fa yeme ia nga fa le pala leng fa mala wakuma ma fa nge ma pala leng fa o me pala ia ngo la ku video marisias o le kele materials o me ka ngofie fela e kele kupe yo la nga leng ka fa sekala ole o skasi o me foi le lava a mo lo mo kur ke mi ma se finga ngalo lo yo o le lava ke an kalfo foi le o ke le o zero le mele o le kula e mo le sap le skala la kopaki ala ku finga malo o le fai le inga ala ku ko finga malo fast le skala sap ala lava kula ko finga malo ele o se so kula fongo o ke ngofa ma fo il ke leo ngesi se o fai a leo lava alau a leo langa va o sui fai puli a leo o makuar kai mingi wanka ko karo inga mo fo ai nga karo ngoa leo ngofo a wala ngi ko se mangaku o me o ka pula mo mangi lo yesili o fe se fai nga malo nga fast o mai fast government sap ko ngo sui a lai ko fai nga malo fa fere ko nga mel o le loia ke mga fa besang fam kalangan ka upule o le kolu ngo ala la vai fai nga malo so di kula fo ala la vai fai nga malo le wo la vai fai nga paro ka ma skale la lo sap ale nga fai ba ya la ko fai nga se ya ka kilo ki ya sei address silia le sunga le ata man ko ole concern le nga ka ko racing ale sika pokalami ua mai I la kou ele se paki a vea ma kia teka. Ale malo Samoa. Le ima se senga ma le kofi e kolkomiki kuma mao so se lala fanga wa kula ia lea pa kia teka. Because ele o la kou o se ele iese la ko paki. So ele meet la they were not a body ile parliamentary term la o mako. And I hope o ile ka oko ai fo ise sila le loia sili. Ile unlawful ole vaenga le kia teka le kaimingi. Because it's all le ya kau ang kalango ai foi. They are not a party. Ele yese la ko paki mai le ko yese la ko paki ever since ngala ko ese manifest. Ai iko kongo foi la le kula fongo fainga paloka. Ele ma fainga nga le skalanga se paki ala run le term al parliament. O I lo ke kalo ai. Ia se sila le loya sili. I me ia nga fai le vaenga le ko sulima. Lenga o ese mai manifest. Ngau mai la ia lea la ko ka vea soli kula fongo ele ma lo wale se la ko paki ala e ngofo ye yo. So I hope if I ese sila ele lo ya sili pe qualify umar ko sulima lenga ye yo. While we talking about qualifications, ma issues here le wa kam fai lo ya sili la langa man. Manga kua foi le announcing o le fongo fe kalai lenga announce le HRPP.
We were talking about that, and that's treason. Mm. And we all know ila ko sa ala ko announcing. Ola o ka kalo fo ngama e lo fo ke mafo fo kalo sia e au ia sila lo ya sili. Onga oli mongi le announcing. Mankua ila lo le ole Crimes Act asamo vai nga fast food. Like on mafai like it's treason. Every citizen of Samoa is guilty of treason and shall, upon conviction, be in prison for life. Who ilivaenga si use force for the purpose of overthrowing the government of Samoa. For someone to make a public announcement ole pongafekalaide lela yai, that can be considered as a treason. Olo kama fai e kongi fafo fongafekalai. Overthrow the government of Samoa, include ele fongafekalai. Ele o mea la le ale kakau e loa ava pe lo sila le lo ia sili e qualifications ngai e candidate o isi va enga ye kakau nga sila include ele announcing ole ave seng ole fon fekalai ma le kau mafai wa announce la ko fon fekalai ele o se va enga le o se ngaluenga se si fai puli ole va enga nga ole ngaluenga le head of state ele va enga si nga sa wai use force for the purpose of overthrowing the government of Samoa. Ava pe ole fon fekalai ole vaeng ole malo Samoa. Vai den ka ngofi announce ole mako fon fekalai de lo ye. You should never treat those things as a joke. Especially apa fa pe ole ke manga respect ka ngaka lo position o se fai o se ngaka fai kula fon. Ava pe like okay expecting as a joke. Ava pe mangi yo kala we were just saying as a joke. Well, ole vote like ngaka ya. It's just like a joke. Ino ele ka kaunga koe palo kanga ngi koe ngaka ngaka kongole ole mauka fai kula fongo Samoa. Ai mara tua mai sauni mali a tau ole mata upulea. Ole ole ngata fa sori tula fono ro la tole si tela ina o se isi vaenga fa fai ai le mai a lo la tu term. Sa fa tau toina mai ai lalo ole fa tu ile tu sa mo utasi. A o maka ngaruenga fo i yai kanga kai le skalai o maka ngaruenga le sa fa yai la wori yang kuli MCO lacking official fa inga paloka fa waru mai ole matua te le lava ole le fa maongi o ye ko inga me la fo ile sa moa le ale na matu tu ya ele e sere me ka fa e sere tau fa leanga mai lo o ka fa leanga oro walo pungi sa ke le mala mai me ala kalangwa a me ne mau te fa so atu ele se tau fa leanga o mata upu anoa o mata upu faitino o fact o tu langa moni malo ia nga kukuri a kusi mai ia fawar on behalf o le la ku ongo e kau a mai malonga poko fa alo ia mar fa masingo fo ma fa masingo e fai aku ya la audi ele ai we are fast still vai ka ko ye a o lai sa fa i lungo ma ka ngaruenga ole fa o komisinga o fa inga paloka fa lilo o le skala ai sia ko amio malo mai wenia fai le fast government page ko e muri ange ko e sui le sa le ngoa la valia ala fu isa fa lilo le skala inga o le sa ile MCO o ko vai sa mo ile makua kala pelo la leanga o ko inga fai pule fa pene e kau ke le mo miangi mingiska fai mea fa lilo fa pengei mo le pengi fiki o la tula fa ai ia ja foi la sunga sa ni fa pe foi le sunga le ato e ka kaua nga ya se si e ka kango e makua lu i meia tulo e ia se tu ai nga fa atanganga awa ole fa fonga mai foi ta to supporters al fast both overseas but ton wi Samoa ai ia ka ka kaunga ru makua challenge mengi awa ki roi ango aku me ye challenge ngai lo me le ango ye o so kuila e pa ma challenge mo kongi mai fa mar mai wi for kai mi ma official o fa masingonga a o matua ano a me what do you think o lua se ro finga se o kalimo mo ko amangole ole ka kiel fisilia se ka ole challenge le challenge ai mengi yes we can challenge them but ole challenge le asolua iva o kuso
lego ke lo le ya ke minge a bakusim ka upu le ko le ka minge. Yeah, it's a grace of God ole a mai fa unga ai le yo le so lua iwa o kusu. So it's about how we going to concentrate and focus kako energy in the mea e ke le outcome me mo mai. And that is 29th of August. Mo la ko ia e paloka i le whainga paloka le la sau. And that is even justice. Because o inga la mawhai ei o ngā o mai i la ko e whaua ku la whongo. E wha e sui ku la whongo ianga iai. This is kula epa's plan ne ngā maka inga whisui ia i ku la whongo. E sui ia inga o le ofisa whainga paloka. Because o le ofisa whainga paloka sai lalo o le whongwhikalai. It's a constitutional appointment. Ele mawhainga o kuwaise malo si anga wharimingska. It's independent for the purpose of maintaining democracy and upholding the rule of law when it comes to election. Alan melo ye, ua koso mai fafo. Ai pule aku, ele mingska, lai sao fa ile executive. A ole whongwhikalai, ele ngofo le whongwhikalai kongo le executive. It's another head policy pillar. Ole ka whakolu. Ole mea ngā whawhainga o fia inga manipulate. Mea ngā whawhainga o fia inga baku le pawa wha mingska le sao fa ile executive. E mo ila laku mingska e ko akas. Fa kongu, fa longo fo yo ko, fa fongo yo ko sa mo le ngole, ole hero le avingi, ole office of whainga paloka. Kome singa, ole office of whainga paloka. It's not like chief executive. Because it doesn't make sense. Especially ya mengi o democracy ma election. Election is fundamental to upholding democracy. Ia fuli le fitfilinga kangaka, ia sa o loko kangaka fitfili. Ile kangaka o lai sau e open ma transparent langa whamakalanga mai ilanga ia foresight. Ile lumanga i ole akungu. We're not talking about now. O lewa wala laka ia le vaikaimi o whainga paloka. And to me, we can challenge it, but is that a good investment in terms of our time and our energy available? Or justice will be served ile aso lua iwa o akuso. Inga i mawhai o ngā fili ile akungu kai. Io mai uphold values as Samoa, uphold le value o le kula whongo, ma uphold ia le democracy. Mai mawhai ngā lako au mai le ia le kai inga e unify ile akungu. Yes, we can always have different political views, and that's healthy. Because inga au mai ai kia e whau ile akungu. But ole mea le whapea wakulo se langonga o sesi whapea o fia poko. Please. Nga kuri kako e kako mākua ia onga. Ia kako popoko. A whapea langa kuri kako i lea onga e kau ki fia poko. E se la whapea mai. A ora whaalia mai mga ko, nga ki fia poko. And ole poko. Ole mea alofa lea kua e leo se mea sesi. E leo se mea nga o mai se whaia onga. Ole mea alofa nga mai lea kua e kanga kaleso e so emside ili. And we should not deny le mea alofa lea kua, pe a o nga wha au penga inga i kako. So ola uia wa ainga ile pe ola whafsiri asiaka, ola aso lua iwa o kuso, that is where we can serve justice and save the country. Ma lo whapteila ale e tau e so whirigalo. Okay, awai le whangenge whingalo o sauni, ola aso lufu iwa o kuso. Ai pese I fo le kulanga mai fo le o le sese le toke vai aku iai. O le sese. O le voki ki la kurfikenga ingala le o finga ngalo lo ia sili. Ia mare kiuke o komsinga o whainga paloka. Po o saonga le skala ngai paki, po o saonga le skala ngai sui. Le ufisiringia lo ia sili, le ngā ruenga le al komsinga o whainga paloka. O ia le kaunkiru po anga vaa lea. Pe anga vaa le skala ngai paki. Ai lo karia lava le mele o ke le o a kongo ia paka o papel mele o ke le o maria e po mele ke o fifi ai. Ia. O le kolu o paki I kangaka la vai kasi. I paia inga la vai kasi. Lo ke raninga le malo, a le la o whainga paroka. O pise I o mea ngā le kali le surufuru iwa. A pi I le se mea e le whekaui I le mai ka wako le kungu. Le wo o lava le caretaker. O leo caretaker le sap. Ko ki aka whisi reku po whea o le laro langi ngai. E sa wan mangaku lea. E caretaker le sap. Ele iai songa kai au. Ele I songa kai au. Ele iai se paia inga. Ele I se paia inga. Same thing.
Ku ia le levo kakasui. Ele problem nga ele. A o le paki. Le a lenga mawhai. E sui ia. O ngā rue kongo le malo. Mana ia lo whirikaro le a taua. O te iloa o tanga te tonu a lea na whaatanganga le melea. Tu lou le mamalu le ofisa. A tui bale li whano. Wae o te iloa e hau pe ua a tu atu fo ilo ofisa le alma. O kaka kungwa le whaatanganga le melea. O le whaake a teika o se sap. Moe kau ke a vea iai o ian tu whaia le tofinga lea. O ia le ala fo ilea lea na tusi atu iai le whaila o tusi o fono. Walanga o la ua no tia malava malo si anga. Ona ua le pasir pa ke kupi kalo le kupi. So therefore, wale function vanga fo le family no le e sunga le sauni loia. Le ai alu le no mo process alu pai fa wala fai kofi mai la fai esa lai ma me fa pena. Ma tu wo so ta do wo so tu inga state of emergency kusa ko o upuna te ma fo kusa o molo au mai si vanga uma. Ai tasi le vaenga ua matiritila ua le ko yanga vaafia me a veo skaika. Ai avakur ka ko fa moenga. Ile ao le malo. Ai kali mai le ao le malo ko e kofi ar kangaka ua palanga pakiki. E tau tu se uso ko nga melesa ngo so isau. Kusa mangalo mai kuar e ngala ku kioti. E sa vari mai fafo. Ai ko vara mo fam singo. E ui wa kioti. Ai ko sa wia sa nga ko kai kuso mele le kupu. O ia la le ko fatanga walanga lu ma wa tonu alu fingalo le atua o le karikong waranga first time in the history o fakanga ia se au se malo o nga aku se pa ki ele I fa vaea ai fa ele skala fa ali lilo o aku fa makia tika ia pe fia la fia sila ia ko inga me o ka ko va vai o su super fa solo ako I ma fa ngi for tu la fon le si va nga o ma tu sa no nga le la wa ro ma fu fa u sa u di mleto o leo ke mafofo po le lava la le vaenga o se pila mai ia fa vai. Le ia o se me ka o se ke tika speaker. Ma se sui speaker. Ano ngo wingala. O le me sa o ale ala nga si la fia nga yo kaku ni o tautua ama nge o kaku makua o fa ilangi fo la ngare vakunga constitution no Samoa. E ia maka upu fa pea. Ma le official fa inga paloka e ka kaunga ngo fo ia pea ilalo o le fongo. E ke a te kai pia wa a te ko a kupu me fapengi o le fu e ke a te kai ai male e nga ke pola pui inga le whainga o paluka ai vai la ia o le nga o ke a te ka kulo ka ko I me mangingo a ure lopo angi maru si anga o fai eskulo o ko ngi maru si anga le fionga fonfika lai kusa paule me lai pengi fiki e kulo wala manga ya lai mo pe a on di tu langa tau authorities fo ile le fa ile me wa fo fika lai wai e ka waru ma fo ile le to fa pe a or fo fika lai fo se intervene na ile me o le o ke tika mai o ko nge ile skala ya ala ngala fo ngo ki ala uro kai mang va e per kala fa isili o la ngo ki o ngai paule me la ye o la function mai I ngor fa vai a or fa ki ngo nge me ele lo po fio e ro o fa ku manga ku ya matau ya va ku ya nga ya ke u lo ka die mai me ke fa ya ku e ma lie asia ka o ngai ka ke le o le ka ke fiu ka ma fa po le a kungule se o po fika o ye me la e Samoa po le early childhood po se carer po se caretaker Po se healthcare. po se healthcare o ngai e sa o le ya la so nga asia ka o feo yengi me o le pa sia mai ele fonga o fa kula fongo le ka inga a fia me malanga vaenga ko sulima anga ngo mai fa fo ai ko e ku so lo ko e fa lo ko le au le kupu fa pe mai ua pardon oi ko ya lula ia le ko ka ke take le o mo pardon ninga ia oi makua ele oi ko kongo constitution pa as a caretaker o le principal o caretaker e invoke le kaimi o lea ua memo mua pe on fa ka apel pan mingi o le melonga lua pe a fa apea o leo le pasia le pakeki a se sa ave makaika mankua pe on ka kalangoa kelo kaini democracy is not a Samoan thing regardless poleal ka kova ai poleal ka kova Samoa ole aikia fa Westminster and it was through colonizations nga adopta ye Samoa le concept leo democracy inga I mafainga uphold le kula fongo
Kula fongo e kukusa ile kanga kama ulo. Mar kanga kama kiva le se mengo foi. You have the same rights, you have the freedom. Unless ua sau lesi attack lesi, sau lole kongo kula fongo, pa pea mai. Le ai fasala oi ila lo kula fongo. Pa, ole mea e kau ke kau mawhai, ole kuvo le kau mawhai kau ke au kilo e peonga e saungo. E sao, sa ka kau lava ile head of state. Nga wa ai ma fua iluma sila mau. Ongor kulanga la lewa yei, ua avea fo ima history ile lalolangi akoa. I se whainga maa lo i se akungo Pasifika. Wale pasia le ka inga ale sa avea ma palemia, although we were always vocal. Fia me has no constitutional right e avea ma palemia ever since she hasn't wale sang paki. Ele ngakala ngai sila fia le head of state, wale se paki fia me ale sa whai ya wha palemia. Le pasia pa keki, kusa o lo approve mai le palemengi. Wale o ko yese fa kukuanga o Samoa ia fia me. Ai o mai fafo. Ai fa lava le moa, la vea il head of state. O le mea la sa ka kaunga nga i lalo i o mengi o caretaker government. E le caretaker se speaker. I le viwa nga ka Samoa, e caretaker le speaker. Pa a kova aia i pilas nge kolu. There's a reason why the speaker is not part of the executive or the government. Yes, o le respect lava o le awa apeai. E ngofo i pele speaker yo, pe afa apeo le no mo le transitions mai ile kaimi wa uma ile pa ya inga po le parliamentary term, a le la koe o ile si whainga paloka. E whaka apelo le parliamengi, wale o koe iei fuila se speaker. Pa still, o ia, o le minska, ale fongo ao whaikula fongo. Le hanga o lewa, o i loa all the powers ile speaker, o lo concentrate ile head of state. A ole whaila o kusi ale fongo au whaikula fongo. Onga ia, e ngake advice single head of state, a o le akungu, e whai whirwhilinga. Ua sui uma e kula e pangi me il whaavai. And in order to absorb uma power ave il kofinga palemia. We know il kofinga nga le sa whai i kula e pa for so long. O ingala le uma le pe e kulanga whai kau kia teika le nga kakalangoi whai siaso. In the spirit of fairness, transparency, o ai lava le caretaker government, any policy o lailo ke manganga o e announce, a mangi polo ke ki lai e ka kaunga ka ofi, se ia umanga whaile whitwhilinga le kungu. Le wale e se pale mengi. Any policy e ka kaunga au mai o inga ua pasia kula fongo. A o le ka ngofi leo la koufa o ngā le lako position wha pe o ka kou wale malo. E iei le term before le malo, o le malo kausi. O le lau ke kausia le kungu, ai se i o le kungu e whaile whitwhilinga. Everything is unconstitutional ila uiwa ai. Yes, we are in a constitutional crisis ever since wale pasia pake ki fie me lua whilu o lima lua whilu ongo. And ele avea ngai whaima excuse e whai ei wha a row government i le whainga o le kakoa kungu. O le sila ko le kungu, o le sila fuia kungu i ei whafo. And regardless, po le alko ma whaikau ke ka ngofi a whai. Wa malama foi ia palangi ia pe aka ko kalango malama foi palangi ele kel o kuskusinga mfamba kalanga ia e fai ya Samoa onga ole melo ia Samoa le mingi. And it's going to be a collateral damage ile kungu going forward ile relationship mai sia kungu. Who are they going to trust e au wala ko ifiso swangi ya kungu ifafo e akinga e Samoa. China will never care who's going to be there as long as olai yele interest sainga kongo Samoa through the debts. And we all know the majority of creditor Samoa, the major creditor la Samoa sainga. So China don't care if I pay if you Samoa pay, but they will be even interested be afa pay kula i HRPP, which is a suicidal mission for Samoa. Ola ofisili sa ni mali ato. O lea ua umona au tasile tō wha. E ui on me uman kupu ai se koe wha manatu atu au te loa e toi sila ingai Samoa. Mai ku malo ianga lenga lango langa ke ele karar kupe fia mei. E toi a fua ai se tae au ile mata upure la ufe kuai la ofisili lea. Awa oi ku malo o sui uma ianga ke ele kari konguinga male koe wha kukua inga fia me maranga ka inga malanga pakeki.
e le nga ongi kangaka oi kumalo usa we picture all those kumalo standing up makike ai saule ao le malo o ia o e kakaunga respectinga leo o le aku awa o lea si masapaia le aku ai sau kike a fua ia ua matua saua tu vai lua ai milo longa muri vai uloa i ulu i kumalo uma ia ua le whakoko inga fia mi a o le whamakala o le expect mai e langa fionga e kau ke whaalo alo kupia a leanga ke le respectinga i kumalo le majority o i kumalo whamakala e kau ke koe fia e koe whaau au ma avea pia ia ma se ao se malo sirku sawa kuloa mamaru lai kawa but aku kuloko ngir mafofo ole makwale fi kau yo me ufai wala so fi ngalo le yato Ola o mai kau i le kaiminga o wolo mai au ia mo wai i whakai kai ka sa whai e mari ko i le ao le malo o se kulanga whaalo alo ma se kulanga ma malu o ia whaao i e Samoa i se me foi pa uma i sanga sauanga po se me whawhire mo i Samoa o la wai karun kula mai ia kakoa maro rengi wa nga yo se kupu o se mesa o ia nga wole kam fai me e file mo Samoa au fai me ve se Samoa pela len ka karo ngi le mka upule o le sa o ia le la ka ko se fa pe wole sa o fofo le fa fikau au sa ko ia o me fai kupu konga o me konga ia fai kupu konga lo fai e ka ko malo le yengi ele fikau ila la wa ai wa pela sui le position ma le fa alo le e ba ko Samoa i kai mi uma la ko finga le ma lo fa tai awa ala ka ia nai si o matangi o tala ya kala ile le so so video al me mari ele le mai kanga ka ele ngi kanga ka fu o kanga ka so kanga e so tanga fa malo o lo ta o to se fa to fa la ingo se mana o nga le ao le malo lo ia o lo ta o to so na mana o nga e fear for life sa mo o manga o nga le le so ro sa video New Zealand ya le le mai kanga ka la ai mi kingo e mo wa ko ngi nga ile ao le malo ai le mai ai pa mai sa we makangi e ilo na mana o nga mo na mo e fear for life fa matai le o le mele le na ia fa matai lo le campo le o ta alo le o makwa mili le o mai el sap male HLPP le o matua fa tau tu awa aka ai de mele o sa ngi o fa lau lo nga pe o fa ka ku i de mele fa po ai e mo fai ona sau ona lan ona fai le o mo nga wala o tala tiri lo pe wo ya e dia ko wo e dia se kala pasimo e ra ku makala ya ele se la kala o falo lave o le fia ku mau o le for life le kofinga le al fa lave ele kikile le mai le al malo il fa ka un le mikile ya la e ke le aku le fange ka un o langa for life ya fia mem ku le pa ai fa fange fa vai lua longa finga ngalo ia la uli mo nga fainga malu o le ala le fa pe o mo kwa kua inga ia kikinga la ko mangi ko ko fia me al malo mo kula epa kwa kua ka fai kikinga ia kula i mai o la uli ai sia e umala ko reasons ni reason la nga le al malo ia nga ko no ma se fia me mo kula epa e ai ona ai fa fe tu lo tatu no ye fa nga wala nga langi me nga ki ai fa fe e tu ya tua ai fa fe wala nga tiro mai fa pe o tangata
e pe ua mai a fo ilona taimi e matualoa ia fa'aloalogia e le gata le fa'atuatua i le atua sa ma utasi ia ae o le aku'u akoa ma kulaga io e fa'apea e lilupo ia ia se tulaga fa'afelotoloto a'i fa'apei totonu o tama'ai ulau a le atou ma sau o ke rei mo se kala a ke roinga e si ya kul monga o la oli e funga mai ku ya ku ma for life lole lor ku o la malo la ingi la la ngare fa kula kala o la la ngare le inga pipi da malo ki nga fa lo ko se le me ai fa ila ma wale le ia tau tai ele ar me le saudia bai so fina ngalo tulaga o ala tula fon tau e tau le tūlea sa reise le iataua. Ona o se mafau fau fo i lea tulona lava a inga te telo le tunu, a inga tupu, a inga tawhai whāma, a inga pāpā. Ona o se mafau fau fo i le tangata, a watu le tōwhinga, o ia lava le kupu. Mankua ka ko ka ngofinge ka usai i li le wingo le upule a kupu. Is either a king or a queen. Head of state, le kongo whawai. Le vaenga part 3 o le constitution. O le aol malu, kusa o se whaao wa ile akungu. But it's not a king. It's not a queen. E peila ia kia umla uia wa ai le kula whangu. O lo loko i loko whaale a kua awa mawai. Ngā lako kau mawhai ei. E ave ese le kūlanga lea ke ua pisa ile akungu iluma. O ngā whaapea e sa ili mai po o ile kupu. Ele aise, ele o iese vaenga le kula whango sa mō whaapea mai ai o le kangaka head of state must be a king or a queen. Mai, that is the dangerous part o le position lea le head of state. A o foilanga kako mawhau in koinga intention whaapea for life. Interested ia kia ule approaching Usila i lako Governor General. O appointment ia Governor General a Usila. Yes, e lua term, pa e appoint ele queen po le king a pelekangia i le advice a le palimia a Usila. O le mela e lainga whaila o kala interest ia kia au. I le vaai a Usila le ke lo isi Governor General a Usila. Nganga uma o term e lua, send law yalu fa diplomat. You know, that's the best way ke kangoi ave iau head of state. E mili kingo ma ila koe kungo ifafo. Ele ngaka e cover uma le cost in terms of health, but at the same time, o like kangoi send as someone elu promote la kungo ifafo. O le kuu ai ko kongo I. You know, yeile ma fau ile o le a kosa ile chalice. Lava apea, o lo kingo fo I ala koe stand by mai la o kamala. No ai ole ama fo ia le o ke ai ula o fai sasalo ke lo ke le kali ile lo ke ai kami ke le manga e ko share pa va ai for kulanga fa le ngu. And in order for us to move forward ka kaunga ka ko va ai every ideas must be on the table to take some more forward. Ele ka kaunga move le kungu luma le ka mia lava onga va pea o le position le head of state. Onga yes I agree o le sifa unga nga le wala nga ka ko nga ile issue le ka mingi. The head of state not only what delay a move inga ua cause le issue le ale fast. Wale ai se paki a fia me marko adima. But a move fo inga wale pasi ile pakiki. Ai move ako. Kuza lo wala ku fakar kali ku fafo e ko fa inga ko finga ile kangaka le wale ko ya ves fa ku nga le ku. Ko se fulu ngo ku malo le ngala inga le pakiki. And correct me if I'm wrong because ko se fulu lima a fia me. Ia maulolo. A whapeangila ko se fulu ongo ku malo ia nga lenga la ko pasier pakeki. Ko kolu se fulu fiku ia I ku malo. Sa keke. That is more than 2/3 o le kungu. In other words, ua keke ele head of state. Ile 2/3 o le kungu. More than 2/3 o le kungu. That requires a suye fa'avai. He is standing on the wrong side of history. Saka kaunga va'ai in numbers, politics. You know, some people say it's a numbers game. Saka kaunga va'ai in numbers. Saka kau fu'inga va'ai.
If that is his wish for life, if a koe for life le ko finga head of state. Kolu fiku against the 16. E mawhai e kolu fiku o ngā sui le whaavai, not the 16. But sadly, as we know, he was standing on the wrong side of the history. Malwhalo lava sieta. I think o le pes summary lenga e mai ngai lava lo sunga le liloia. Le na tonu lava le na tau fa le na fa fua to se fa fesili. A e ngofo ngai la tulo ave sero pulo fa fa sala lau ave sero pulo fa loia me se fo ia ma uma sunga le atu. Ai kuinga o ka pulo o ka ngaka paloka I ku malo yang kike. E o soi malo wika. Iyo. Tulo. E makua o soi ya malo wika. So solo ai malo le ko fia fai mea. Malo le lango inga o ia ko inga kaka. Afua isea. Afua yo le uonge o fesili. Uonge pale mia pe uonge ka isamo. Uonge ka. But surely it's personal. It's more than just politics. A personal. Na paua lo whaangoanga o ki ngofo mau saudi male atu. Leanga sa matolo lotu. O sa wanga lengo pikia mai I le aur malo. Ina ua fesilingia so na fina ngalo I la ko fa aur malo me sa efi. To lo le fionga tu o lana tala. O tupu la efi po tu tupu tamu se efi. E malosi o lona sila fia fa culturally. Langsa wanga lea. Malosi o lana kongeki fa the culture, land, myth and legend, history. Ngake yo ya ifo mai ele o ya ia va ngale na ele o ya ia malosi anga nga. Ai ya iso na malosi anga. Ore upole atua. Orang kalanga. O mea ia ua vava ia kuai. Ua makua I ke le whai logo fisiti. Pe wha matala o mea ia. Kairo ilanga kau ke whai ka umar kuspa ia. Lala na leo wau whai atua ilanga na whai lumo mata o matu tulou. Ia. Langa makololoku makokoa ngai. Lea na ia tali el fisiti lea. Whamayo le la ese. O ia ele oa ileanga nuu. Ia, you know. O e whiringa. Me mali e toa. Ai se mea e o hai pe o langa strength. O long kari kunga whaaleanga. Longo winga e akangia mai ska kai mea sa. A lela ua tatu wabaya. Ua matua te le ar whairong fisiri. Tatu atu malolonga pupu. A fo I mai. Si tatu wafea e le tūlanga o le mata upu ia lise. To lou le ua te ena le tamaita ilo na io ina o molianga sumariva. Ai ngate lea. O statu fasoe winga le tuore malo songa pali I pano mola. Tatu malo longa le uni. Manuel haturu o lo fea fioa I au kilani li usila I tausa I ria di la eisa moa mo so se whaatasina. E ala I alo alanu ese wa mi tiafu whapea la e mo tamaita I mawhanau. E jasi lava le while o loa I au kilani e te maratuina. Le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No Meratasi John Coulter Drive. Out of a tonu la vole warehouse Marquette Town. I le malai vale. Le e Veni Pacific New Zealand. Fatalo fatu ia le telu mo tato por kalambi malo logo masadi de vanga fo o le fiafi fati atu la vani tato wa tasi tato wa so fanau ia o le aso soifua to agora tasi tau sanga o le atali a le ia eli tv tatu to tasi so tanga panapa le to tsi sila mai lunga ia le alo fasino ia so ia faofo ia potatu tamo tivik le tato sponsor mai me pone le tama o Mr. Falai. Aku malanga Falai e keita mo tangata.
so ia eli fa'aofo pana Pacific so na lola le si mai io e la ua atuanga o le tasi tausaga o le kamaloa ia fa'amanuia le atua ia te o le atali aua te so o ilau tamā so pea o ilau tinā ia le tausafia ma le fa'amaoni alofa i so se tagata ma tulaga uma io ua te so o ilau tamā pi e tau iai ona uiga pi e tau fa'afafine nanana ai fa'amanuia atu na atuaga o lou tausaga ia i le aso ia alofaaga mai a asiata le taua sauni ia ma le tatou proklame o le tautaiaʻe mo oe foʻi le atali faate atu foʻi ao mo le avanoa mo le tatou fa'asisilaga nei sa mo le mole o na inisi o fa'aliga ma tatou fa'asisilaga mo le tatou posiva i Seattle, Tacoma, Washington State o le aso toʻanai nei o le afai ai le tatou posiva po le tatou fiafia lea ua tou fa'afofoga o le asauni mai le CEO le isi mafutaga fo'i a le staa inā i Seattle le tou fa'apauli ai laga i le leikele lesi antiga o a'u mo oulua o le a matua talomi lelei olua ia maua le tou avanoa e feiloai ai pu e le tou ata ia ma le suga ia le ataua godfather a mese fo'i o sauni ia fa'apea fo'i la le matou tamama'i lea o tuivasa Elvis Moli ia lagata fo'i lea o le tatou sports talanoa Andy Lupo ia mese fo'i to'o vaega mai lili ka ua koigoga e ua pokou iloa ai ia le lau iloa o le tautua le uso pese po ia le afine ia Hannah Smith i lana fo'i proklame le Breaking Waves feilo ai la ia lea po e so wata songi ia i la ua ia fusi aua le fa'a io e maua tele lau fusi ma tulaga fapena fusi fa'ao'o ia le aso to'anai na ua tausisila mai ai luga le tatou flyers lena ua tu'uina atu i luga le nofoaga e feilo'i ai ona taualuga mai loa la'ia lea o le malalaga le tatou Blue Wave TV ia ele o le vaimasima i Salt Lake City taunu'u mai ai auā le vai aso le ua ma le liki tournament o le cricket fa'asamoa tournament lea o le afaia i nei mai le aso gafua se'ia pa'ia le aso to'ana'i o le vai aso lea o le asau nei aso faraile la le afaia i fo'i le tatou fiafia night ua le avanoa i nei Utah ia e le feiloa'iga muamua lava e faia ia ma le susuga fo'i le li'i polofesa ia Dr. Tofa namu lo ulu nau tavana ia ma sunga le li'i kopo fo'i po le tofa fitaiga namu lo ulu Hannah Brown ia e le feiloa'iga muamua fo'i o le tatou gatonu ma le li'i taeao ia feiloa'i ai ia ona taualuga le tatou pofiafia ia i le address lena utu'uina atu i luga o mai tatou militino ai fo'i le tou fasili e uiga i le upcoming le faiga palota ai fo'i nisi o mataupu ma ale ia atonu tau te talanoa fa'asoa i fa'aloto i fale ia e afio mai tatou fiafia fa'atasi ai ia i le nanofoaga i le po o le aso faraile le vai aso fou ia taualuga i loa la'ia lea matoe fo'i le tatou aufaigaluega ua leva le fa'atalitali mai au kilani ua leaga mai le tauna toe fo'i le tatou aufaigaluega le vai aso fou le alofa o le atua ia o nisi na o tatou fa'asisilaga ma nisi o tatou fa'aliga ai fo'i fa'aliga o lo'o tu'uina atu i luga e ala i fundraising ana i nisi o tatou sui tauvā ma sui fo'i o le tatou ia fa'amalulu fo'i i le to'atele ona o nisi e send mai tou flyers ia ua le fitau i ma se faiga o se tatou proklame e ala la lenā e fa'amalulu atu ai ioe ia ae a fitau i lava ma le tatou proklame ia lona uiga ua au vatu lava fo'i luga ma share atu luga ia auā le fa'amoemoe pei la o le fa'amoemoe o le tofā le igoa matua ia ale vena ale o le fa'amoemoe o le tofā le igoa matua ia ale vena ale a misa tu mai luga ia ale vena ale ia ai sei uma tau atu le fa'asisilaga lena Hawaii ioe ona e ila le suʻega tupe fo'i o le fundraising ia na outou silifia ia ua mo'omia lava e
e nei tātou sui tau wā ia tūlango nei sosoninga ia na ua patulunga whaitau ai la vai oe ona o ule o te whaasanga le tātou iPad o ro ia i le Zoom ia ai sila e la vai oe lungo le tātou screen ia le no fuanga e whaatau nui nai le tātou whaamoe moe aso suma le valu o le masina le nei rono ingo le vasi o le tua ta o le ono le fiafi ia na i le so kilo Mangry address se fulu Wickman Way, Mangry, Auckland. O ina lai fa yeli tatu fa moe lango fa moe sa ilinga so swan ye foi to fali ngo matua ya ale vena ale. Ia to me mai la yeli tatu fa sisilanga na mo Hawaii. Ia to ina tu lunga tatu fa sisilanga na fa mo le lava misa. Ia or fa sisilanga le mai le te fono le sunga ia fata. La auli utupo to fa mara tua le afia le tatu fono tanga fa le masina i le aso ma le taimi o lo fa ilo atu i lalo a fio mai masu mai tatu fe lo ai ma mafuta i le aso ya ma lo wa tele sunga le te fono fata mata afa tu la sunui la auli utupo te fono ia le prestine fo ilo mata fale a Hawaii ia na utu ina mai lunga ia le taimi fo ia utangia mai a wale tato forotanga fa le masina Hawaii ia tau te feiloa i la vestemi tau te feiloa i la vestemi ia o le nau avatu lunga le tato flyers lena ia ma le tato fa sisiranga o le mta upumulumboli sa i tato wafea furu iva morianga ia o fai faasanga i tamaita i Alice Marie e tu sa yor kusiana ngi te ena malava Alice morianga ia o morianga leo o morianga ele o yeine me faitino a o morianga e kai peia fo o mele le nga wai vai aso a ko flima vai aso ma faia ai nga maka ngor tau te ia e mele nga fai ko ngor famsi o morianga e tau wala mai i rungo upu matala a o le la ua tolo po atu e a February o le ase kua paka kua o maka upulele i atou msauni o le te rua malama ia tatou nei to o le ase tau no unga le lei matua patatua o mata upule walanga lela ua ke enga Elise ia morianga ia leo sumare i vai au fia i me foi mai o kala faku o kau faleanga i le ngor pare mia por kofi pare mia and so on and io o le aso lufi i le keise kaunga uma enga ua matua ele fa maloloa ai ua e kaunga loka i kanga kare a fia mele aso lufi ngalo le atou sang loa le sfuru iva ia morianga ia nga fai leo e a fia i ma le puipuinga o fia me e kofi o fia me o rongo winga la i lau vai a koa la vai mkau waranga le oke ke enge i Elise o sala ke kusai ma le mele o kako i loa ma le mele o kako fai kau iei ma kako kilkilo iei o se case nge msalo e longo lua case sam ma a siaka msalo fa mo case sam langa e mkau kia le case nga next to that o le case le a fia me ia ke au la ia e sa o lau sa wanga asiaka e kusa le ia le mka upunan ke ak ngei le nga pepero solo ile o leo ma wala ko pepelo ia mala ko pepelo ia la ne foi la ka kilo ia i case le Alice onga ele i mai a nga ruenga leo ile mai ka wa ele ai ma se fa karonganga au ili ma susu nga au ili a fia me a ko ai ma ka pu ma la vai ko ngor kusi pe o ka ko lo lenga sa ngo ye longo i lungo le kiwi e mo kwa pepelo uma me yang fai longo a fai la e pepelo ye menga fai longo walanga makauri an ka pepelo inga longo onga o le kusi leng fa nga longo le ya ka ko o fam kalanga ye nga fai longo e lo kalanga le ko ngor kusi le la e le inga ma fora o kala le e pepelo longo a fai la o le kulanga nga le wo e mori anga i o lise
ia o ke le lo po fe se kulanga vai ka un ku ai ia ia maka nga le ai me se le kom singo le ia maka ku le le lo kwa nge ia fe por o ke le lo pra mo ringa ma ku ia fe por ia ai le ku kuma iluma se fai la ko kama ke singa maka ko folo ko ima mangule le fo wa la uma ko for ke isle wa o ke to pale o marke le fa la wele le ke isle ka fa ka di wa ka ngo so o no marke singa ali se la ko a ke longa Malo ele se fa vai ma ku o ile o le e fa ka wele lu ka pu le pa ka ko ki le me ye le ka ko lo malo fa tai. Saudi so fingal. Given what we know information o mai kako. Male okay foi o leo because yakia o le ka oko le case ale ka ngaka sa fa o ngon maliu ia kapet, and that case is before court. There would be a time some witness ia la ko e mo witness leo po le defense e ongo avaku uma ia ko akelo ka ngaka ia e ka kelo iloinga ino ka ngaka fo ilesa involve po lesa mesela vale kule le defense ava pe ngia ke wa vaku mo mau ai avaku mai la ko le kam fai leo e pui ai expose lo lunga inga ia sa oilo la ia le ad fo inga le potato chips sang usila John McCain, you do it again. Kusalo ko e feio vo inga leo man ko ad vo le chips sang usila le crack le chips you do it again. So ia ke au saka kaunga ka fio leo given the main case, the murder case le menanga mali wa ia kape lele mo se unga, and there is a chance some people will be brought to court as witness for the defense or even the prosecutor. Alelo ka ngofi ko sokui ava pengila e avaku ai o voila kulanga peong sa ngole ya ka wole case le ngale uma lau pepelo lau le corrupt e lo ia I expose I voila yang informations related on the case le before the Supreme Court, the case of the murder. John McCain, you do it again. Ole wingale na ia ja fo. O matua yo look forward a mo mana tu fa wa ma ole fa ma si fo ile te mai ta yo lo molia. Ola tala le ma utu fa tu moni le nga ba tua. O tatou le na breaking ale mata upulea. Manisio ai tatou te le fa ilo inga se ngo se tangata. O la tau lava ia no mai o la seva ea po o la tau le no mai tau mai le ngo sia to fini. O winga na la utala. Le la ua afia. Ma ele te tau fuilane to so buli e lise. O la une tala o tatou tala no am fa so ai. A fa fonga me fuilale le to mai tai mori mau. Ele te tau na so buli le vangale. Ioe peia o lo karikongo winga o saunga Samuel ngor prokalami e fa pen na foi le ai ma se meu te fisiri ngia ai le mata upura ai atia it's about time a review or fisili already ai mafia me a review lai mangisi me lai nga ke ngofo ele o manga o review or fisiri nga ai fa mata ua maru puipuia o kou leo kou cover up. Fa mata o tou malama o le mere la kou ka ngofi a puki o kou lima cover. Pe a fa pe ua maua ma sets kou plan. Fa mata tou te iloa le o liki e se mea e ono tisinga i lava vai lala. Pe a fa o tou te iloa le fa winga ngā ubuia fa yetu. Fa mata o maru puipuia la tou plan. Le anga surely le ai ma se kou plan nga fia le mele usa o a uma kou faufaunga. Nga liki uma i mere nga fai keiso sem. Ma sa uma inga. Ma kila ai ko le fa mau. Now, are you esa o ailar karale do it again? Are you gonna do it again?
ai fa maka ua malu le kou lau fai. E le masai. E ongo koe liki uma i lalo vaenga walanga lea ua moria mai kai. Ua ready la o kou sa ia leo leo. Ua kou ready wau ke loa. A fai ele o ka ua koe fia me ia o longo. Le isi story ke leo maka upule wai ke leo malamala mai. Are you ready to take it? Pe a o ge inga mangu mai lai lunga ma le side le nga. Ai ua ready for fia me. Expose fa pe le lalo langi kuranga le. O ngai fesiri nga o ke vakua fa ngi kai mi le a taua ma. Maloi. Ole, se kai mea makule se fingalo le sunga li ato. Ole kufu ile ka ke vai e le melo mo li elise. It's not because, you know, a saule ko finge alise i le tauta ia e male pokalami. E a mai information. Kusa ia ke a, ole issue lava nga kakoka, ole legal issue lava sa kakoka lango inga makakoka mawhai lava ia remind i le makanga luenga o leo leo. O le whakongunga nga whai e le sa avea mapalemia, e conceal, malo e piki me ia anga ngā. It's nothing, kusa o loka mawhai leo leo e create le different narrative. Whatever narrative like mawhai leo leo e create, it's totally different from the way we see it. Mankua, i le kākova ai ia mal me whaisa kam whai wha malamalama aku from a criminal law point of view. A wha apea o se weapons a wha o ngā e wha o lima i se kangaka, pe whao o ai fo le mangu ai sisi. That weapon is also subject isu isu e ngā leo leo. And pe fo ila o le professional lawyer. If you know se kangaka o lengo whao o se awhingi se mangua ma ingi ia o penga o lai ka ma whainga kangaka ngā, you have a duty to ile kula fongo. Fia me at the time was the highest ranking officer of the land in her position as a prime minister kaminga according to the vision ni alisi. And o mea yang whakongo e ave, o ke fongi, ma laptop. Yes, e lo ngi weapons, i le vaai, you know, from a lame person, point of view. But, o a mea ngai ko kongo inga, can be considered as evidence, ingi whaamakalanga, mangi whauwhaunga, mangi, o a lavang kalongonga. O le fesili fo ila e fesili ngia. Why is the highest ranking officer of the land in a position of prime minister not instructing le kangaka lea, alwe ave mea hand over leo leo, because o mea e pakingo i le victim. Instead, o leo wa whaile whakongunga, nganga, ave nganga, a walavang ilo esisi. It's like there is a ill intention i le kangaka lea whaile whakongunga, who is, you know, i le kaimi o fia me, i langa position as a prime minister. E sa oila ia lua sangonga ma le iakawa. Venga ma fau leo leo, because Lise has the right to justice. And Lise's lawyer will drag ia kangaka ia ki usinga ia Lise. E fai mo le mau. E o le mea lai maadi e la uia wa ai loo whalonga aku o leo koe kolo mo le fepuali kau sanga fau pe. Fepuali kau sanga fau. Fepuali kau sanga fau. Pala so. Afa pea ngila e o mai ua sui le malo, ua la koe wa ai uma le whainga uma o le, ai whaise komisi su e onga ongi mafua anga la ai e whainga malo fau i le anga o whainga malo i lalo keka inga fia me. Pele koe sau fo i la fia me, e wha pele o leo la uphold ale case lea. O le si fo i mea ia kia u ngō whangoa ngoai. O le viwa leo wha pea ua risk ai ia fia me investigation. With great respect to le ainga sarvala sima le fionga sa fapiko. No one is above the law. You know, even ole kilia le kula fongo. And when they say well risk investigation le leo, are they protecting certain people because of their status and their ranking in society? Or ko finga pale mia. Or ko finga nga fau le kula fongo. A lelo ka ngofi pui fa pe, and this is why we have this issue ile kongo. O ka i o leo aku ua sa whawhai i lunga o le kula fongo. Ai leo aku ia whaamalu le kula fongo. Ia kia I can see ele o iei se genuine interest a leo e uphold le kula fongo. But uphold ia kangaka. Le au mai whakongunga. Pa o whakongunga ele o kula fongo ia lako. So it's a great concern le ai fo ilea mai from le position o kula fongo. February next year is a long time for Lisa to wait for justice.
Ava pengila umale si case le la faingit fa yunga ya o ke topa pa pe mai ngai o ki dia lise mai la ko yanga o le ale unga la yai. Is the police going to reconsider their charges ya lise? But at the same time ua kau le ka. But lise has some information e ka kau le o leonga ba ai ava pe ise laptop. Ele fa pe o laptop is a weapon. No, laptop is a evidence. It belongs to the victim or the murder, the murder case. And what proving it? Ele fala nga ele se sesi. Ele was a laptop, it belongs here. Alice ele was a laptop, it belongs sesi kangaka. It belongs to the deceased, the victim or the fasio kangaka. So la uia ola uia vainga sia kamali ya ka woman fa fonga nga ku le case lo ko le langa mangi le mafinge Alice. Alo fa tai. Ia wa ti lo le wala vai le case le na fai nei le abatanga Sam. E tau te lo ai le tatu komesina pi e tau paranoia isi teimi. E nano whaonga le upurea. E o ia o i o le top cop a le koe kangi. Io e toi tangi o ia resi kangi le iai. O nga whaonga la i o langa kangi mo nga maro si anga e foi fo umai maka mo mo umai maka nga ruenga o leo le. E whaati noi le me mana o ai o ia le tangata e to tasi o no le tangi vali. O le foi la ua tawai tunga o peil tama le selenga. E komisinga o peil selenga. Le foi ua fai mai le tusima matulaga uma e whaai loa mai eila ngona o le tamaita i le mea na whaatonu ia e fia me o le sa se e il kofi pare mia. Ai o so i fo i le lenga le lilea. Ioi. Ai o so i fo i le lenga le lilea o so peye manga o pui le ofisa o le pare mia. Ai a umangila le paloka ngei wale wale koe pare mia ke te ka ai umalora ma le paloka wala lor fai. O fea la kusa meme ai le lenga lea manga mea ia. O fea la tusa meme ai. Tu lo fa fonga la tunu. O le alta tu o le so tai o na tu fa so for il case o se uso ia few but tomorrow o ngata futia ma le bele. E le tatu proclame o le atele lo tatu wafer beta o potamo le lele. Aso tai ai ono nei 2 minute to ono minute on talo le tu la tasi ya matou nei uta tasi va via ya o te lo te fatu la ngai sa o le tatu proclame to ono minute on talo o le fitu ni usila ya o te lo pe la tasu lu ya o lu na siero ai o le mta o fai o le tatu fa mai senga tu langa la foto sunga pali pano mola ya wa fa fo se ifo ile aso de na fil fa lo atu ya wa manu mai le telefa vau mer telefa no o mai la vile so ele o mo se ato toanga o se fa metalanga le tulanga fo i na tupu ya paule be mautino o fa ilo mai wa tu o malo ya ele sunga le pali le fo i po level na tu ai samo talo fa ile to ya la foto le ya to wa e la fo ilo masadinga matulanga fo i ya na la fo le sunga le lilo ya u fa uma toi matatu por clave le fiaf Yo fa ke ia mal fangongoa ia le kala fo ngoa mai wa o ko wal malo ia po wa wala fo ile ka como kai le fionga ia presunga ia pali o ke mankua ia pali i po le luafe luose fu le fa nga palok sa ia ko o le executive o le fast o skaka ese file mu ese a kaukala se a sa ngo pe fa fo sanga sankala ai a fa fo se kala pali o le a ngo ia mai o ke amanga ia inga ia e ka kaunga reading ia se kala fa i pano i kongo se fongo inga e mara mara mai ko inga ka ia sunga fo ia pali o le malanga lenga pa ngi ngusila le fast sa o fifilo ia pali ai ngova yaku e peila va ngasi ia sa fo inisi fa pe ngasi ai o kami pole kolu fa va skalwai sa o kalwai a pali ingo se fia a mongo foi fia mo ngol ka po kalame ia sa aka maros sa o faro ngo foi o kalongo mas kasi o kako uso fo o skamavo sa lunga speaker ia sa fia lava
e makikaria kwa o langa o kulanga la bere ngore ngome pa ngo mai la bere makanga le fongo mai ka kai munmuria e a ngo la ba ia sangakala ia mosonga finga ngalo sa e fronga o ka inga fia o mereka ko kalam ia ke aula bala ia mai kai pupu mas kai mingo no ia pali ia o fa mai senga la vai ile frekua ia pa pe fo ia ngo foar ia mas fo ia la ing fa ngo o ke longa foi ua misi lava le fast ia pa no mai ko ke lo la ko sai kongole o pa ki mai la ko foi sai kongole o ka ko fast sa fifi la pa ngo kongole o le li ole a kongole o se ko fanga sa si la fia foi la uli ia ma fia me mai la ko foi sai nga vai kai mile le nga mar ka wo foi o la sa nga fa kama ia wala lo lumor pa ki e pese yo la ora ia mai ka wa como sa o trip fo ia panoa o se ka ko ke lo foi ai ia mai penkango e se a me ka foi ka wer gus pepa ma nga gosa a fai ke si la fia ia pa ngo mo go wingo o ska ka e fai nga respect e sanga sangwanga fo sanga kala foi e sangwa ma kalwa malo fa tai sauni no fa mai atu le fo wa la tena tal fit atonu e vefonea no e moli toi fa mai senga le ainga fa le fionga i o le songa ia pali pano yona tau ainga ia pa pe fo i le mamalo le ainga pot ono tu e fon malo le songa ia pali ia o te loe te le ia nisi fo tau ainga le songa ia pali mo te masan ia le i mawala se no e militino e fo i male fo tamani ia fo i nisi sa au ini sila sa reach out mai ona lo fia tal no mai fo ile beta mani i nisi fo mata o lo fia mala mala mai ia sa ile manatu se fo iet ona so taile ia vato fo ifa mai senga awa fo ile a inga fan fanono ono le to se fo ile tamale a inga ele fa ingo fie ai paulava le asiata i o le foto o mantu nei malo se ke pulo kerfo e iai ngai kanga kaingi Amerika sa reach out mai. Pe iai se account e a wako ela ko mea alofa e momoli e koela ko la ko so soangi le e o ke le loe lungo le o penga whailangi po iai se page foi le o laua se e donate ko i kangaka. Ia iai ngai kangaka Amerika o lofi sinema e kia upe o maua se accounts pa penga na whainga donate ko i e sa ola vele ainga la ko so soangi o nga ola fo i va ila ko i le fo sa ka ku le pungu ai ia lo fangia le i la malanga la sunga pali ia mo se mo fanga mau lang fa kai mo le ka ku le pungu ia ko mo fo ile ngalo fo ila o ka ku ma fo i o nganga ia samo i ia so o eso i fo ia o saulea palaklaka ko sia ka ko sai fo man malivo le sunga ia pari alo fa tai ua tale tasi le va veo yu ta se furulua se aro mrisio pitolu au te logo ta tonu fitu ni sila tale valu samo or te mia masani on tau rungai ta tu proclame ia ele ngalo afi aisiona vao o te fa tai lo o langa fa sala la ma wala no mate militino ai mal tabani fa lua na ma felo ai fa lua fo no walu ma piki mai le moto so na tau ainga i Otara walua ma e vai fale lana malanga le sa wai fo ina o mai mai fo ile tu langa lena le fo ina ile no pifai era to fitu fo ile ya ma tu kofe ma tu lunch te le o vanoa ma tu fasoa tala mai le to ina o le te le fo i o le o ke le o fo ile le mala malama o lo no fo mai e tu langa a Samoa a me sia tu langa tu pele no pifa a pe o iale tele atolo na mantua sasi o momua te mo tu la epa ia to tu la ile fast ava tu lo le tunga pali ito e fa chairman te fono e lai e vala ule tua e le ileva
ai ai ka ka ia kia o e fai sa ala tala itanga te tau na matua ma fau mafar kai miringi o fia me mar mingi ska kupele vai a kupi langa woleva na tau mo fai baile ula le eli le tunga mau pano ai ala turinga woleva leva mana o lau timuia ia wa matua mau te ia maisia te ilo ia nisi matua le loto ai o le vai ngai tau na no for le te mima ma fau i le tua ele o ko fai unga i bo fai o ma fuai ni mea ia na batu fa pena fa mai sele nga le tua langa sunga pano pali pano mola ia le penga o pili tau fa ngota o pola tunu au te lo le wa wala auro matai o lo e tautua i le tunu e pele lo loto o leva e te le ava no e tauna e malanga i nisia tunu ua whaongai luto mai wa New Zealand ma nisi o tunu a o lea ua wala aua le tua o lea e te unu whaoa aua le tautua ina o lea tunu e ui le kele o upu makala taimi fo e whai ati oe malau tautua nisi o whainga o taitai e te le alo e te le tuuai e te tau mo whai ora whaita such a fighter ke kau mo fai ke koe fo i mai e fa sa o me se ya ma fa i lo le me moni ya ma yelo malanga a se le nga le tua ya inga pele ma e fa na fo i lo tu fa vau ya me se fo ni paulo ma nga fa ar vai nga fo i so no sunga loia ya ma na ya fa fo mai elo ye se vai nga official mai lungo tato por kalame ai e tau te o te fia refer tangata i se ia ila tau sa ola vai la tau te faia mata upulea te lo foi la fa fonga mai ia le to fa apuru lands polu wa langa pe e mafana fo ile so tanga tulanga fa te tonga lunga le media wa pe ia le tele na mo fa te no mai sunga fo e pali i tu so issues ia se tatu fa te pe po ia se va nga fo ile le e ono au mai fo i ta pena mai te mua ia po ai lava fo i ainga ia o tatou i o te ia e vanoa e share ma kaidi e tangata information se tau na vela la tu so swani ia e fa te tele lo tu wanga le temi fo yo nei ta fa no noanga ia ta urunga ma tu proclame ia ola iko ko fika pa makole le wa makua yo a ko le ka ko ku la we tarta sine ia ala so tau to be confirmed ia tato proclame tali mala telefoni la tali langa te lo ayo mato si file o sui tato filo il è so atao ia pe afa pe confirm si tato proclame ia de fia fi matu fatu sauni ia me se fo yo godfather enjoy zero o te lu sava vari solo deliver po a uma loa o lo lu po tu malo mo lo so ia sava vari solo ia alo fa te le tu ne fia fi so fo ma emnuia pai meu SMI. Bole mamanu le hatu o lo feafioa i au kilani li usila e tausa i hia di la e sa moa mo so se whaatasina. E ala i alo alanu ese wa mi tiafu whapea la e mo tamaita i mawhanau. E jasi lava le whele o loa i au kilani e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No Meratasi John Coulter Drive. Out of a tono la vole warehouse markeau town i le malai malele. Le e Veni Pacific New Zealand.